Good, thank you. Githina mbere na kwirorera Inoro TV ithaa rĩa keri rĩa tabarĩra ya Inoro rucine ihinda rĩa tukurehagira ageni na muno atongoria aria turathurire nigetha ukorwo kimoria ciuria na makoro makiaraniria nawe. Rucine rwega turi na gikeno guku Inoro TV tukiamukira muheshimiwa Liz Chelule. Liz Chelule niwe mheshimiwa mubunge uria urathurirwo kurugamira county yothe ya Nakuru giturwa kiria kia woman rep. Jetekeria ni tugucenjia ruthiomi kidogo twarie rwa Gĩthwaĩri nigetha akihota gukigwa ciuria iria mugukorwo mukimuria na nigetha akihota gugicokia ciuria icio na njira iyo ya gucenjia ruthiomi twarie ruthiomi rwa Gĩthwaĩri. Mheshimiwa Liz Chelule geithie karucine kongoi chamuge missing yeah we mwega ni kwega muno yeah ati mwagwitaga Wanjiru karibu sana Wanjiru washirure yeah karibu sana mheshimiwa. Thank you na congratulations sababu ya kuchaguliwa tena kule Nakuru. Thanks nakushukuru. By the way sasa tunaona Nakuru ni girls governor hivyo ndivyo imesemwa sawa, senator na woman rep. Yes na wabunge wane ama watatu ni wane mbunge wa Njoro Gilgil na Naivasha wote sasa wanakuwa Nakuru girls na Bahati. Is it high school? Na Bahati yeah na mama kutoka Bahati. Wa mama wamechaguliwa Nakuru. Hiyo inamaanisha nini ama inatufunza nini ama inatuonyesha nini? Inamaanisha kina mama wakipatiwa nafasi wanatekeleza kazi. Kwa hivyo wananchi wa Nakuru wamechagua kazi. Na kazi ambayo imetekelezwa ni ile imetekelezwa na kina mama. Yes. Good. Tutakuja kwa hiyo kazi juu najua kuna zile hadi uliwaambia ndio waweze kupigia kura. Lakini tuanze na ya jana. Rais Mheshimiwa William Ruto ameteua watu ambao wangetaka kufanya na wao kazi. Sasa kazi kwa mikononi mwenu kama wabunge. Nyinyi ndio mtaletewa hao watu mfanye vetting, mupitishe ama mkatae. Uko na maoni gani Mheshimiwa Chelule? Kwanza ningetaka kuchukua hii nafasi niwasalimie wananchi wote wa Nakuru ambaye wananitazama na kunisikiza asubuhi ya leo. Nasema shukrani kwa Mungu ametupatia nafasi nyingine tena tuongee. Na ya pili ni kupongeza our president His Excellency Dr. William Ruto na deputy wake His Excellency Rigathi Gachagua na wale wote ambaye walichaguliwa kuwa wabunge katika Senate na katika National Assembly. Umeniuliza swali kuhusu uteuzi wa jana ya mawaziri. Uteuzi wa jana umefanywa kwa njia ya makini sana. Imenifurahisha kama kiongozi kwamba kila sehemu ya Kenya imewakilishwa. Ndio. Na sio hiyo peke yake. Wale waliteuliwa president wetu wakiwa na deputy wake waliweza kuangalia kwa umakini uwakilishi ya kina mama katika nchi yetu ya Kenya. Tukiwa na mawaziri 21 ama 22 tukipata 7 women hiyo tayari tumepata mambo ya affirmative action. So tumefurahi sisi kama wamama na tumefurahi kama viongozi ya Kenya. Ndio. Na wale wote ambaye wamechaguliwa Bwana Kamau ni wale watu ambaye tunajua kazi yao. Ni viongozi ambaye wanaielewa nchi yao na wanaelewa kazi yao. Kwa hivyo ninajua hata kuwapitisha pia sio kazi ngumu sababu ni watu ambaye tunawaelewa. Ni watu ambaye pia walitembea katika nchi yetu ya Kenya tukiomba sisi wote kura. Kwa hivyo wanaelewa vilivyo kazi yao na ile idara wamepatiwa kutuwakilisha katika nchi yetu. Asante. Mheshimiwa Chelule, kazi ambayo iko mbele yenu sio tu ya kupitisha hawa ama nini, kazi ambayo wewe unaona iko mbele yenu kama serikali ya chama cha UDA ni ngumu ni rahisi? Hakuna uongozi rahisi lakini inategemea wale watu ama wale viongozi ambaye wamekuja katika hizo nyadhifa. Tunaelewa nchi yetu vizuri sana na tunajua tuko na challenges, lakini challenges zipo kwa wananchi. Challenges pia zipo kwa viongozi. Na nimefurahi sababu wale viongozi wote ambaye wameweza kuchaguliwa ni wale watu wanaelewa challenges. Tunaelewa kwamba sisi wote kama nchi yetu ya Kenya uchumi yetu iko chini sana. And that is why unaona katika Kenya Kwanza ujumbe wetu ambaye tuliitumia sana wakati tulipokuwa tukisunguka kuomba kura ni mambo ya bottom up model. Hii ni
kuboresha maisha ya mwananchi kutoka pale chini, ndio aweze kulipa kodi ama kulipa taxes. Na kwa kulipa taxes, hiyo ndio njia moja ya kujenga uchumi yetu ya Kenya. Kwa hivyo itakuwa ni jukumu yetu sisi wote kama viongozi na wananchi wa Kenya, wanatungojea pale chini ionekane tutajenga mambo yao ya uchumi kwa njia ya namna gani. Na nikisema watu wote, ni watu wote, ni vijana, ni wazee, pamoja na kina mama. Kwa hivyo ujenzi yetu kama serikali ya kwanza, ujenzi yetu ya uchumi itaanzia pale chini. Kwa hivyo tunaelewa sisi wote wale watu tutaenda kuwajenga uchumi yao pale chini, ni wale watu walituchagua na wanajua kabisa ni nini tulikuwa tumewaambia hawa. Na nimeona hao watu wako na wizara sasa hii yenye inaongozwa na Mheshimiwa Chelugui. Yes. Hiyo ya kuangalia biashara ndogo. Unafikira ni kwa nini watu wa Nakuru wakakuchagua kwa mara nyingine? Wacha nichukue nafasi pia mara ya kwanza kuwarudishia asante, kuwashukuru wananchi wa Nakuru. Wananchi wa Nakuru, Bwana Kamau, ni watu wa maajabu katika maisha yangu. Tumeweza kufanya kazi na hawa, sio tu juzi nikiwa nimechaguliwa kwenda bunge. Mbele ya kuja kuwa mbunge, tulikuwa tumefanya kazi kidogo na hawa, na ile kazi tulikuwa tumefanya sana ilikuwa ni mambo ya amani na mambo ya environment. Na tumetangamana sana, ama tumefanya kazi pamoja na wananchi wa Nakuru kwa mambo ya ukulima pia. Kuna siku nilikuwa nimeteuliwa kuwa mwanachama ya Provincial Agricultural Board. Hii ilinipatia nafasi nisunguke katika Rift Valley, sababu nilikuwa nimepatiwa hiyo nyadhifa ya kuwakilisha province. Kwa hivyo tumekutana na hawa, tumeongea na hawa jinsi vile wanaweza kufanya ukulima bora, ama unaelewa kwamba kuna siku serikali walianza mambo ya kusema kilimo biashara, sio tu unafanya kazi ya kilimo tu, haujui ni nini utapata. Kwa hivyo mimi ni moja ya wale nilikuwa nikichampion ama kuelimisha wakulima kwamba mambo ya ukulima si ati uonekane tu unalima mahindi miaka 10 ama eka 100 bila kujua hii ukulima ni ukulima ambaye inakupatia faida ama ni ukulima tu ya aina gani. So nimekuwa na hawa kwa muda mrefu, na ninawashukuru hawa wananchi wa Nakuru. Ni wananchi ambaye wameniheshimu na tumefanya kazi pamoja, na pia ninaheshimu na walionelea wanipatie nafasi tena, sababu mimi pia ni kiongozi ambaye ninafanya bidii sana katika kazi yangu. Nakumbuka hata wakati nilikuwa nakuita hapa, kuna wengine pia walikuwa wanakuja. Najua mimi ni mtu wenu nyinyi wote. Naleta watu wote. Sasa utashughulikia pande ambayo pia hukupata kura, ama utasema wewe ni mtu ya mahali kura ziko? Watu ya Nakuru walinipatia kura wote. Wote. Hakuna sehemu ninasema hawakunipatia kura. Bwana, kama unaelewa, Nakuru ni cosmopolitan. Katika Nakuru tuko na kabila zote. Na ni maajabu sana. Mimi mambo yangu hata si mambo ya Nakuru ndio Kenya. Nakuru ndio Kenya ndogo. Na mambo ya Nakuru utastaajabu sana kwamba mimi nimechaguliwa across the board. Haijalishi mtu mwananchi wa Nakuru ni wa chama gani. Ninaelewa vizuri walinichagua wote. Kwa hivyo hata siwezi sema ati katika Nakuru tuko na chama hii na chama ile. Ninajua mimi ni chama yangu ni UDA na ni katika mrengo ya Kenya Kwanza. Lakini utastaajabu kwamba nilichaguliwa across the board. By the way, ulipata kura ngapi Mheshimiwa Chelule? Nilipata 382,000. 382,000. Yani watu 382 walipiga foleni. Yes. Kwa hivyo kura ni ya Chelule. Yes. Kwa hivyo ninawaheshimu hawa watu ya Nakuru sana. Nawapenda sana. I know mnanitazama. Ninawapenda sana na waheshimu, na wacha niseme asanteni sana. Hakuna kitu kingine ambaye ninaweza kuwapatia hawa ila tu ni baraka ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ninawashukuru sana. Nimekuja hii leo, nimefika hapa. Si hata kuongea mambo mengi, lakini kusema asante sana wananchi wote wa Nakuru. Asante pia kwa niaba yao tumepokea. Sasa kuna watu hawajui kazi ya woman rep ni gani. Utapata watakuja wakwambie mheshimiwa, hii barabara
Yes. Ningependa waelimishe. Yes. Ndio tujue maswali ambayo tutakuwa tunakuuliza tukikutana na wewe huko mitaani. Asante Bwana Kamau, umefanya vizuri kuleta hilo swali mbele yangu. Kuna watu ambaye of course si lazima na kila wananchi wajue kazi ya mjumbe ni nini na nini na nini, lakini ikifika wakati ambaye nimefika kama mbele yao kama leo, kazi yangu sio barabara na kazi yangu pia sio mambo ya maji, sababu maji is a devolved function. Maji iko na governor. Na kile kitu tunaweza sema ni pengine niwe sauti yao kusema pale wanahitaji maji. Nitaongea na governor niwaeleze pale wananchi wa pale wanahitaji maji. Bwana Kamau, ukisikia woman rep position or county MP, si ati ninashughulikia kina mama peke yao ama ninashughulikia vijana peke yao, na washughulikia wote. Kwa hivyo nikifika mahali inaonekana kuna shida ya maji, sauti yangu itasikika. Nitatoa sauti katika national government na nitatoa sauti pia katika serikali ya county. Lakini kwa saa hii kile kitu tunafanya na wananchi pale chini ni kuwaelimisha kina mama pia mambo yao ya vikundi. Wajiandikishe kwa vikundi, vijana, kina mama, hata wazee pia wajiandikishe katika cooperative society. Mambo ya bottom up ni kwamba pesa mingi itaenda pale chini na haitaenda kwa mtu binafsi, itaenda kwa vikundi ambaye wamejiandikisha katika serikali yetu, wamejiandikisha kama kikundi, wanafanya kazi hii na hile, na tondo pesa ya Kenya haiendi kwa mwananchi, haiendi kwa mtu moja, inaenda kwa vikundi, na ni wale vikundi ambayo wako na certificate ambayo wanaonekana wamejiandikisha. Wamejiandikisha kusema group yetu inaitwa ABCD na group yetu tunaishi mahali fulani, chairperson wetu ni nani na kazi yetu ni nini na tunatekeleza kazi yetu kwa njia gani. Kwa hivyo tunahitaji pesa ya serikali kujisaidia kwa njia hii ama ile. Utawasaidia hapo? Yes. Kwa kuungana, kuregister? Yangu ya kwanza ni kuwaelimisha wajijue ni kina nani. Sure. Unaelewa kwamba katika hii serikali yetu ya Kenya Kwanza tutakuwa na pesa ya Hustler Fund. Na Hustler Fund itaenda kwa vikundi ya kina mama, ya vijana na hata cooperative society. Sio ya Hustler pekee, sio mtu binafsi. The same thing applies to national government affirmative action. Haiendi kwa mtu binafsi, inaenda kwa vikundi. Na hiyo ndio tulifanya na hawa. Na kile kitu ambaye imenipatia nafasi Bwana Kamau kurudi tena kwenye bunge ni kwa sababu nilifanya kazi kupitia wards. Wadi zetu zote katika Nakuru ni 55. Kwa hivyo nilihakikisha kwamba kama kuna pesa ya serikali ambaye inalenga kina mama na ambaye inalenga vijana, ambaye inalenga people with disabilities, nilihakikisha kwamba itaenda kwa kila ward. Hata kama ni kidogo tutagawa ifike hapo, lazima ifike hapo. Because that is the last level of structure hiyo ya ward. Ingawa kuna villages, but within a ward there are villages. Na ile kitu ilinifanya nisikike Nakuru ni kwamba hakuna sehemu iliwachwa. Kama ni tangi, kila ward watapata tangi. Kama ni tent, kila ward itapata tent. Kama ni basari ya watoto 10, kila ward itapata hiyo basari. Lakini pale kwa tank na kwa tent, hiyo inaenda kwa kikundi, sio mtu. Inaenda kwa vikundi. Na kuna mashule pia wako na mashida ya maji katika sehemu zao. Na kama ofisi na kama mama nilionelea ni vizuri shule ambayo iko na shida ya maji heri wapate nini? Wapate tangi ili watoto wapate maji ya kuosha mkono na ya kukunywa. Kwa hivyo matangi za ofisi ya women rep ni kwangu Nakuru. Zingine na mingi zilipitia kwenye shule. Ni mashule mingi walipata matangi. Kwa hivyo nilikuwa nikilenga watoto. Lakini Mheshimiwa Chalule, tuongee ukweli kabisa. Hizi pesa za vikundi huwa zinafikia vikundi? Yes. Naonanga hapa wakisema tujapata kundi ya vijana fulani. Naongea sasa Kenya yote, sio sehemu moja. Ni nani hao upata hizi pesa? Ukifuatilia na kufanya research yako, kuna watu ambao wanaongea tu. Na ukijaribu kuchunguza, hata mwenye anaongea sio member ya kikundi yote.
Najua kuna kuongea. Kila mtu wako na freedom ya kuongea. Na watu wanapenda kuongea porocho sana. Kuna wenye wamejiandikisha na pengine haijafika wakati yao wapate kulingana na vile proposal ilifika. Lakini ukijaribu kuangalia sana, yule anapiga kelele sana, ukichunguza kabisa uende hata mpaka kwao, utapata hajakuwa memba ya kikundi. Kwa hivyo kuna vikundi wamefaidika sana. Ninafurahi kusema Nakuru vikundi ya vijana walifaidika. Hii pesa ya mama ya county sio pesa mingi, lakini hata kama si pesa mingi tulijaribu kugawa vile inahitajika at least. Ninafurahi sana ninapoongea kuna vijana ambaye walipata pesa na wakaanza ukulima ya kufuka na kuweka nyuki. Kuna wengine walitengeneza maji. Yani wana pack maji kwa chupa. Yes, kule Naivasha. Kuna wengine walifanya kazi ya kuhakikisha wako na avocados, you know kunazo. Wengine wamefuna, wamechukua their first harvest. Na wamefurahi sababu avocado moja inaenda na 50 shillings. Wamejiajiri sasa. Yeah, wamejiajiri sasa. So kuna wenye wanaongea tu kama porocho, lakini ukifuatilia sana utapata mwenye anaongea hata hana kikundi na hata hana haja. Asante. Register. But I want to tell them now. Yes. Kwamba kuna haja sasa ya kuregister kwa vikundi. Wakati huu tunaenda sasa, everybody is serious. Kila mtu wako serious, kila kiongozi yako serious. Hii si mchezo sasa. Ninasema hivi Bwana Kamau, sababu nchi yetu, uchumi yetu iko si mzuri. It is not in good shape. Kwa hivyo each and every person must be committed. So ninawaeleza vijana ambaye wananisikia, wamama ambaye wananisikia, tusiongee tu sasa. Sasa ni kutekeleza. Sasa ni kuandikisha vikundi. Sasa ni kungojea pesa ya serikali, na pesa ya serikali ni mingi, ile inapitia serikali. Kuna Youth Enterprise Fund, hiyo ni pesa ya serikali. Kuna Women Enterprise Fund, hiyo ni pesa ya serikali. Kuna pesa ambayo inapitia ofisi ya mjumbe ambayo inaitwa Uwezo, hiyo ni pesa ya serikali. Kuna pesa ya ile inatoka kwa ofisi ya Mama County, hiyo ni pesa ya serikali. Na ile inatoka kwa ofisi ya Mama County ni grant. Hizi zingine zinarudishwa. Hizi zingine Uwezo ni revolving fund. Youth Enterprise Fund ni pesa unapatiwa alafu urudishe, lakini haina interest. Hata ile itakuja ya Hustlers Fund ni pesa ambayo unahitajika kurudisha, lakini haina interest. So umeisikia loan ambaye haina interest. Sio ni kitu kizuri sana. Kwa hivyo wananchi wa Nakuru, nimekuja hapa kusema asante. Ya pili ni kusema sasa you really need to be serious. Register groups in groups na muhakikishe mko na certificate ndio mfaidike na pesa. Baadaye hapo naweza kuunga mkono kwa sababu ukiona wameunda wizara ya cooperatives na SMEs, hizi biashara ndogo ndogo, hapo wanachukulia hilo swala kwa uzito. Wako serious hapo. So cooperatives ni mambo ya ukulima, wakulima ya maziwa, wakulima ya pyrethrum, wakulima ya chai, wakulima ya kahawa, wakulima aina mbalimbali. Watapata usaidizi wao kupitia cooperative societies. Yes. Na unajua kuna nchi zimejengwa kupitia cooperatives na uchumi wao ikawa mzuri sana. Niko na jamaa hapa anaitwa Mtetezi, ako huko Njoro. Nasema Kamau, salimia mheshimiwa Liz Chalule. Nimesalimika. Na anakuita Mtetezi. Mtetezi anakuita Wanjiru. Anasema wewe ni mama mpenda amani. Huwa tunakuenzi hapa Njoro sababu hauna ubaguzi. Thank you. Huyo Mtetezi ni member ya kikundi moja ambaye imefaidika kutoka kwa ofisi yetu na ni kiongozi pia pale Njoro. Tumekuwa tukifanya, unajua, we encourage ourselves as leaders. Na tumekuwa tukifanya pamoja mambo ya amani. Najua Bwana Kamau, huwezi kuongea juu ya hii vikundi, huwezi kuongea mambo ya maendeleo, huwezi kuongea mambo ya kukuja pamoja kuregister into groups kama hakuna amani. Kwa hivyo kitu ya kwanza, peace is paramount. Ndio. Yes. Lakini ndio kuna hii group Yes. Ndio mkue kikundi. Si basi lazima mkue labda mnafanya biashara moja. Yes. Ndio hatuwezi kuwa sisi ni watu ya boda boda na tuko na kikundi na watu ya kuchinja mbuzi.
watu ya nyama. Mkiwa kikundi moja, objective yenu ni moja. Sababu lazima mketi pamoja na mseme tunataka kufanya nini. Na unakuta vikundi, unaweza kuta kikundi A wanafanya kazi ya kufuga kuku. Unaweza kukuta kikundi C wanafanya mambo ya ng'ombe. Wengine wanafanya mambo ya table banking. Unaona? So you must be having one agenda as a group. Yes. Na kama kuna mtu hamuko ni moja, toa yeye. Unaambiwa sasa. Lakini katika kikundi ya table banking, it is a different thing because it is money that is brought on the table, na mnapatiwa kila mmoja uende ufanye biashara yako, lakini uhakikishe umerudisha hiyo pesa wakati inahitajika. Na hiyo ndio benki ya meza. Na meza benki inapelekwa pale nyumbani. Badala ya wewe ukuje mpaka Nakuru, pengine unaishi Kuresoi, wewe utakuwa na benki yako juu ya meza. So unaweza kuchukua hiyo pesa na uende ufanye kazi yako na urudishe pesa wakati inahitajika. Pia hiyo, that's another model. Haya, salimia Mheshimiwa Chelule. Sauti ya Mwananchi. Tafadhali, kuna shida pale Gilgil Toll Station. Msongamano wa magari. Sijui hapo utasemaje? Hiyo ni kazi ya barabara, lakini wewe ndio sauti yako. Kama kuna barabara ambayo itatoka hapa Nairobi Rironi ikienda mpaka Mau Summit. Na nina imani kwamba ikitekelezwa, ikijengwa hiyo barabara, hatutakuwa na hiyo shida. Hiyo shida bwana, kama watu wamepata shida sana, especially hapo toll station. Kuna siku watu walikaa 10 hours. Walikaa kutoka saa 3 ya jioni mpaka kesho saa 11 ama kesho saa 2. Imekuwa na shida sana. Na nataka tu kuwaeleza wananchi ambao wamepata hiyo shida. Sisi wote, hata mimi nimepatikana hapo toll station. Nilikaa hapo for almost 7 hours. Ilikuwa imenyesha, kulikuwa na shida mingi sana, hiyo msongamano ya magari. Lakini hiyo shida itatatuliwa immediately wakati Rironi Mau Summit Road itakapojengwa. Kutakuwa na double highway, hizo malenzi zitakuwa itakuja kujengwa. Okay. Yes. Ni kitu imewekwa kwenye budget. So it is just a matter of implementation. Kwa hivyo project zile za serikali ya Uhuru zitaendelezwa. Singependa kusema ati ni ya serikali ya nani, lakini president yeyote ama kiongozi yeyote, kazi ni ya wananchi. Kwa hivyo wananchi watahudumiwa. Na nina imani kwamba kama hiyo shida hiyo ya barabara, hiyo ya Nakuru, tumekuwa na shida kweli, na itatekelezwa. Our president Ruto, Dr. William Ruto, His Excellency, alituahidi na alituambia na atatekeleza. And he is very serious. I know he will do it. They will do it. By the way, tuambie Mheshimiwa Chelule. Yes. Sasa uko nyumbani. Yes. Uko sasa nyumbani. Yeah. Mnafeel aje sasa mko na kijana yenu mtoto wenu ndiye rais? Sasa hata hatusemi ni mtoto wetu, yeye ndi kiongozi ya Kenya. Tumefurahi sana. Tumefurahi, si ati tumefurahi sababu ni mtoto wetu. Tumefurahi sababu ni kiongozi ya Kenya. You can imagine how vile wameungana wakiwa wawili, wakiwa na deputy president, wakaunganisha nchi yetu ya Kenya. Wakati ule ingine tulikuwa tukisikia tu matamshi, tunasikia tu maneno. Lakini si umeona sasa vile wameunganisha Kenya. Kwa hivyo huwezi sema ati tumefurahi kama community sababu ni mtoto wetu. Tunafurahi kama community sababu hawa ndio viongozi ambao wamelete Kenya pamoja. Ndio. We are proud of him. And everywhere, in fact everyone is proud of him. Watu kutoka coast wamefurahi na yeye. Our presidency is a friendly team to each and every part of this country. Good. Yes. Ni mtu aina gani mkiwa huko nyumbani? Ni mtu mzuri. Ni mtu ako committed. Ni mtu anapenda Mungu. Na ni mtu ataishi kwa maneno yake. Walisema na watatekeleza. That is why wakati ya Jubilee tulikuwa tukisema ni kutenda na kufanya, ni kusema na kufanya nini? Na kutenda. Kwa hivyo they are committed leaders. We are proud of them as Kenyans. Not as a community but as Kenyans. Yeah. Good. Hiyo umejibu vizuri. Kama ni wengine wangesema Kenya, asante. Umetoa jibu mzuri sana. Kuna kitu nimeambiwa hapa ambayo sikuwa najua yako. Wacha nisomee watu vile imeandikwa kwa lugha ya Kikuyu.
kama ugeithia maitũ wa kaunti ya Nakuru Mheshimiwa Liz Chelule nĩ mũtumia wendete rũrĩrĩ rwitũ mũno, ona athiĩ kũrĩ andũ wao agĩetha kura maramwĩraga athi kũrĩ Agĩkũyũ acio ateithagia ciana iria citehotete amahete gĩthomo gĩtagwo masomo mwangaza arihaga mĩaka 4. Atumia mbeca cia ikundi nĩ makeneire ũyũ mũno tondũ Mheshimiwa Chelule nĩ mũtumia mumado na mwendi Ngai Mwangi wa Moro. Kwani umeelewa? Nimeelewa. Aya. Nimeelewa. Vile nimesema? Amesema amefurahi sana vile nilifanya kazi na viongozi wetu ambaye ni president na deputy president wakati tulipokuwa tukisunguka kuomba kura na wakati wote tukiwa pale nyumbani. Tunawakilisha vilivyo. Ameongea juu ya wale watoto ambaye wanafaidika na masomo mwangaza ambaye tuliwapatia karibu watoto 35 program scholarship ya kuwalipia kutoka form 1 mpaka form 4. Hawa ni wale watoto walikuwa wamebaki nyumbani wakati huo. Na ni watoto ambaye nikachukua hawa na nikaweka katika program katika ofisi yangu ambayo inaitwa masomo mwangaza. Na katika masomo mwangaza tunahakikisha kwamba tumelipia mtoto kutoka form 1 mpaka form 4. Bwana Kamau, nimefurahi kama kuna mtu ako na raha ni mimi juu ya wale watoto. Juu waliweza kumaliza wote wakiwa hai, hiyo ni ya kwanza. Wote wakiwa na afya, hiyo ni ya pili. Wote walipita na wameitwa katika universities mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya. Na ameguzia pia mambo ya vikundi. Tumefanya kazi na vikundi na kuna wenye wamefaidika na wamefurahi katika sehemu yetu ya Nakuru County. Na amesema unatupenda sana. Nawapenda. Yes, nawapenda wote. Nawapenda wote. Asante. Asante. Hiyo ndio Kenya. Hivyo ndivyo tunafaa kuishi. Yes. Kusaidia hizi familia, hawa watu wote ni watu wetu. Pombe imeharibu watu sana pale Molo. Pombe imeharibu watu na sisemi ni Molo peke yake. Katika sehemu mbalimbali ya Kenya pombe imekuwa shida sana. Na bwana Kamau, nafikiria wakati mwingine kukiwa na shida, nafikiria hii mambo ya pombe imeletwa na mambo ya uchumi. Na utakubaliana na mimi, I know you may not accept this, but wanaume wakiwa na shida, wanaona sisi tukiwa na shida. Wewe ukiwa mmoja yao. Yani sisemi wewe directly but around 80% wana resort kunywa. Because wanaona hiyo ndio itastabilize, sijui hiyo ndio nini. Ndio unaona wanaume wengi wameenda kukunywa na unajua unapenda kukunywa na hakuna pesa. Unaona unaenda unachagua ile pombe ambaye ni rahisi sana, ambaye inatengenezwa na kwa njia mbaya. Imetengenezwa hizo pombe si pombe ni chemicals. Sasa vile iko chemicals imeharibu sana. Imeharibu vijana wetu, wanaume wetu, imekuwa shida sana. Na unajua ukisha resort kama mwanaume pia kunywa pombe sababu ya shida, ile kitu itafuata ni kujinyonga. Hakuna kitu kingine itafuata, ni hiyo kujinyonga. Ama umelete shida kwa family mpaka unaona wamama pia wanaona wamesongwa na mashida. Unaona wamama pia wanajinyonga. Unaona wanaua watoto wao na wanajinyonga. Lakini ningependa kuchukua hii nafasi kusema kina mama na wale wote ambaye wanaamua kuchukua maisha yao, hiyo sio solution hata kidogo. Usiamue kuchukua maisha yako sababu umesongwa na mashida, sababu hauja solve ama what do I say in Kiswahili, hujatatua shida yote. In fact umejiongezea shida mingi sababu ya kwanza hautaenda mbinguni. Sisi wote ni Wakristo na lengo letu ni moja, ni kwenda mbinguni. So what we need to do is to have rehabilitation centers. Ningependa sana serikali ya counties waangalie vile wanaweza kutengeneza rehabilitation center in every ward. Because ni kila mahali, hatusemi ni Molo peke yake, hatusemi ni Nakuru peke yake, it is everywhere. So ningependa kuchukua hii nafasi kusema kwa viongozi wetu, hasa sana governors
Na ninajua gavana wetu Susan Kihika, yeye ni mtu ambaye pia anaangalia jamii na anaangalia sana. Kwanza tulipokuwa tukiomba kura na yeye alikuwa amesema kuna wamama wengi sana wanawachwa na wazee. Wazee anawawacha kina mama, wengi ni single mothers, na alikuwa amesema ataangalia vile watafanya na kina mama through the pesa ya Hustlers Fund. So ningependa kuchukua hii nafasi kusema kwa governors wote ambaye wananisikiza saizi, ni afadhali first, hatuwezi kuketi tu na kunyamaza hivyo, kukaa kitako na kunyamaza na kujifanya ni kama hakuna kitu inaendelea. Pombe ni real na imeharibu watoto wetu kwa njia mingi, siwezi kueleza hata sasa. Ninasema tu it is a bad condition, it's a bad habit kukunywa. Tungependa kuwa na rehabilitation centers. Rehabilitation centers bwana Kamau ni ya maana, lakini haijatengenezwa sheria kwamba tukiwa na rehabilitation center itakuwa sustained aje. Unajua rehabilitation centers ambayo tuko nazo katika nchi yetu ya Kenya ni ile ya private, ile ya kulipa. Na hakuna watu watatoa wapi pesa ya kulipa 60,000 every month. We need to have rehabilitation center ya government na iwekwe sheria vizuri ya kuongea juu ya vile itakuwa sustain, vile watakuwa wakipata dawa, vile watakuwa wakipata chakula, vile watakuwa wakiongeleshwa, na baada ya hiyo ni nini watafunzwa ili warudi nyumbani wakiwa watu ambaye wanaajibika. Asante. Wacha tupumzike kiasi, tukirejelea tutaendelea na maswali. Na huko studio tuli na mheshimiwa Liz Chalule maito wa county ya Nakuru. Na negolire Nakuru iratongorio ni girls. Nakuru ni girls. Governor Susan Kihika, Senator Tabitha Kiroshe, Woman Rep Liz Chalule, Naivasha Jen Kihara, Gilgil Mother wa Gari, Njoro Charity Kadhambi, Bahati Irene Joki, Nakuru girls. Rasho keralia. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ni pesa tunatumira kuma Ruraya. Izi ni cia kiama. Atiriri, wathi gukomia mbeca kiama-ini kota igwite ndagba mena mugunda mweru. Haya. Kuma marugoria ngururi face 1, uria makutano. Thaici mena mugunda getwo Victory Garden. Kwina mai. Ni mai gukiri. Eti tunidi. Taito ni kule tondu nginya aria magurite nguruni, na aria magurite makutano. Othe mena taito. Thitima. Thitima ni kwina omenya ndaka 10 kuma Kagundo Road. Guthie Victory Garden. Totige thie. Na ni maniko wega. Ni kwaje mutu yari akwina neighbor. Na marendi atia. Wei magicangite via kiri 380 tu. Na no rehe na mieri 6. Nitukioe hau. Ni ciana itikana morie ndagi moke ya migunda mwari ko. Na nima. Ni novi. We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Why pay more? Nunua Nice and Lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. Inai-transform dry skin kuwa deeply nourished na kui-smoothen. It's just nicer and lovelier. Chagua Kenya's #1 body lotion. Hihi no wende kuigira nyumba yaku ya guikara hakuhi na town ndagika 30 tu kuma Nairobi CBD. Sahara Project Limited mena nyumba cia 2 bedroom master and suite bungalow ohaha Marafa, kilomita 3 tu kuma Thika Super Highway uingiriire farere ngetheire Mangu High School. Nyumba ici ni nene na o nyumba ikarire brot ya 40x80 ciena kitchen garden na parking ya gari igiri. Thogora ni 3.25 million wagura cash kana 3.5 million ukariha na installment. Wariha milioni igiri ukaingira icio ingi ukarikia witheinie. Kwina mai na thitima ugitiri wi sawa na no utigarite kuingira. Tucerere wa ofisi Juja City Mall first floor kana uhure thimu 0723 717171.
Imbalas imekuwa ikiniambalas. Na unasendaje na niko kwa hii network nyingine? Natuma na Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial star 334 hash to activate Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Ungenda kwamukira rwimbo ruru no ndikinyanira rwita skiza tune yaku ukuhinya star 811 star 282 hash ririkana inoro niguo muci wa aini othe. So good. Thank you mwiroreri ugithi na mbere na kwirorera Inoro TV ni munganagia muno na ndimwendete andu yakwa ni uria munjiraga hindi ya ndĩ ku studio message cianyu ciuriria muragia. Thank you muno na ni njuragia o iria munjiraga njurie taru ni nywe muranjira uria mheshimiwa Liz Chelule no. Kwa mfano kuna swali imekuja hapa mheshimiwa Chelule woman rep county ya Nakuru kuhusu Rongai. Ati Rongai iko nyuma. Kwanza mambo ya barabara na maji. Tafadhali watetee sana watu wa Rongai. Unaona pale Rongai? Angalia hiyo maneno kabisa. Hiyo Rongai, siwe unajua ni kwa nini? Mwenye amekuja sasa kama mjumbe, hata yeye pia sana. Nimesikia akiongea mara nyingi. Akisema shida kubwa ya Rongai ni maji. Nikiulizwa nitasema shida number 1 ni maji, number 2 ni maji, number 3 ni maji. Kwa hivyo shida ya Rongai ni maji. Ifuate na mambo ya barabara. But we are happy now that we have a committed MP mwenye atakuja kushughulikia. Sisi wote itakuwa governor wetu alishika Rongai kwa mambo ya maji. Governor wetu aliongea si Rongai peke yake, Nakuru County, na hata aliwaeleza wananchi mahali maji itatoka. So nakumbuka tulikuwa na mambo ya Itare Dam ambaye ilisimamishwa kidogo. Lakini vile sasa uongozi mpya tumepata hiyo Itare Dam itaanza na watu watapata maji. Ati sasa wako na committed MP. Kwani wa zamani halikuwa aje? Alafu nimesema tu kuanzia hapo kwenda mbele. Hiyo mambo ingine. Unajua mimi nasikiza maneno yote. Kuna mambo ukiongea upande ule inajibiwa inakuwa ni majibu So ukisikia tuko na committed one. Sasa ndio nami nikajiuliza kwani huyo mwingine alikuwa usiulize hiyo imejibika tayari. Alafu okay ni acha tuache hiyo maneno. Mheshimiwa Chelule unasalimiwa na Richard Otieno. Yes. Richard Otieno kutoka Elbagon. Anasema mama cohesion tumpenda sana. We are proud of her. The future of Nakuru is luminous with Mheshimiwa Chelule. Kama vijana tunasema hongera. Huyo Richard Otieno ni kijana. Nafikiria huyu kijana is from a low community or ako pale Elbagon. Ninamjua. Hata yeye alikuwa amesimama, alikuwa akitaka kuwa MCA. Hawa ndio wale viongozi wa pale nyumbani. Tumekuwa tukifanya kazi ya amani na hawa. Tunataka kukutanisha watu ya Nakuru wawe kitu kimoja. Hawa ndio wale wa bottom up sasa. Good. Sasa tumefanya uchaguzi mheshimiwa, tumefanya campaigns. Nimewaona tu nikiwa hapa. Nimezunguka hii Kenya yote. Mkiwa na marori, mkiomba kura, tukiwa na choppers, ndege. Yes, tukiwa na magari ndogo ndogo na kubwa. Hivyo. Mumepiga campaign kutoka Mombasa mpaka Turkana. Kwa imani. Sasa sisi nao tukatokea tukapiga kura. Yes. Tukachagua watu kwa sababu ni demokrasia. Yes. Kila mtu akachagua yule aliyetaka. Watu wengi Nakuru wakasema wanataka mheshimiwa Liz Chelule kuwa woman rep wao. Wewe mwenyewe kama kiongozi wetu ulijifunza nini? Uliona nini? Nini ilikukasirisha? Nini ilikufurahisha wakati wote? Well, sipendagi kuongea ile ilinikasirisha, lakini wacha niseme yenye ilinifurahisha sana katika hii uongozi na katika hii campaign. Wananchi wa Kenya wote walipenda kupromote mambo ya amani. Kila mtu kwa akili yake. Unajua wakati huo ingine tulikuwa tukiongea kama viongozi, lakini wananchi mafikira zao zilikuwa kando. But this time kila mwananchi ya Kenya
wote walitaka mambo ya amani. Hakuna mtu mwenye alitoa mawe na hakuna mtu mwenye alijihisi kutoa mawe ama kutoa panga ama nini ama nini. Kila mtu alikuwa na maombi zetu kama wananchi wa Kenya ni mambo ya amani. Ninastaajabu sana vile tulimaliza campaign, tulimaliza campaign yetu peacefully. And I want to thank the people of Nakuru and the people of Kenya as a whole. Kila mtu alikuwa na haja na hiyo ndio kitu ya maana sana. Ukiongea something kama kiongozi, kama haijanunuliwa na wananchi, inakuanga shida sana. Lakini mambo ya peace ilinunuliwa na wananchi. Na whether mtu ulikuwa ya ODM, ulikuwa ya UDA, ulikuwa ya chama gani, our main agenda as Kenyans was peaceful campaigns and elections. Na hiyo ndio nilijifunza na nikasema kweli mwananchi yako na nguvu. Katika katiba yetu inasemekana mwananchi yako na nguvu yake na atatekeleza. Na nataka kusema wananchi wa Kenya walitekeleza mambo yao na mahitaji yao na matarajio yao na upendo yao kwa njia ambaye ilikuwa huru. Kwa hivyo uchaguzi ilienda kwa njia ya uhuru. Kila mtu alichagua yule mtu alikuwa akitaka na tukapata viongozi na hata dakika ya mwisho wakati tulipokuwa na shida kidogo na wengine hawakuwa wametosheka kama kawaida, ilipelekwa kotini. Na koti ikatoa uamuzi ambaye ilikuwa smooth. Uamuzi ambaye ilifurahisha kila mwananchi wa Kenya. Na hata wale walikuwa wamechukua kesi kotini, around 70% walifurahia matokeo ya koti. Ni wachache tu, karibu 2-3 wenye walikuwa na mashida zao, which is normal. So nilijifunza kitu moja kwamba wananchi wa Kenya wakiamua twende peace, tutaenda amani. Kwa hivyo Kenyans, I say thank you very much. Good, asante kwa hiyo amani ambayo iko na iendelee kudumu. Sijui kwenu, by the way, ni kuraura Nakuru? Kwena mbura. Kwena mbura? Fertilizer imefika hii ya pesa? Imefika tumepata. Tunahitaji ingine hata imeisha. Imefika. Tulikuwa tukingojea hivi. Imefika fertilizer na ikafika ile inaitwa ammonia. Ile nini? Ile ya fertilizer ya kupanda na ile ya kunyunyizia top dressing. Top dressing, okay. Sasa wakulima sasa wanangojea services zingine kama hiyo ya AI, sababu wakulima ya ng'ombe wanataka kubadilisha jinsi vile wanafanya kazi yao ya ukulima ya maziwa. Wanataka production iende juu na haitaenda bila kuwa ng'ombe zipatiwe services ya AI na pia chakula ya ng'ombe iteremshwe chini, ya ng'ombe, ya kuku, ya nguruwe ikuje chini, ndio mkulima aweze kuendelesha kazi yake ya ukulima. Kwa hivyo wakati kwingine kuna jua, kiangazi, kuna sehemu northern part of this country wako na kiangazi, hata Kajiado kuna kiangazi mingi sana. So many parts of this country wako na shida ya kiangazi. Kwa sababu ya mambo ya climate change, environment and all that. Tunahitajika sisi wote tupande miti. Let us be committed as Kenyans. Sisemi Nakuru peke yake. Kila mwananchi wa Kenya hakikisha umepanda miti. Tunataka kuchunga nchi yetu. Bwana Kamau, nimefurahi sana sababu yule waziri ya maji ni mama. Ni Mheshimiwa Wahome. Mheshimiwa Wahome. Kwanza nataka kuchukua hii nafasi kuwapongeza wale wote ambao walipatiwa nafasi ya mawizara na wale wa mama 7 ambao walipatiwa kazi. Kuna mama mmoja anaitwa Susan Wafula mwenye amepatiwa health. Kwa hivyo wamama kule mahospitali sasa hawatakuwa na shida, na watu wote si wamama peke yake. Nasema Alice Wahome ambaye yeye pia kando na kuwa mjumbe wa Kandara, yeye alikuwa mwenyekiti wa Inua Mama. Unakumbuka hiyo Inua Mama? Tulisunguka nchi yetu ya Kenya sisi wote. Na ile shida tulipata katika nchi yetu ya Kenya ni maji. Na tumepata waziri ya maji. Nina hakika atafanya mpango. Tuna maji katika lakes
kuna maji katika Lake Turkana, pengine atafanya mpango ya kuhakikisha irrigation imefanywa, ndio hata hii shida ya vita kule northern part of this country ipunguke, because pengine reasons zingine ni mambo ya maji, reasons zingine ni pastures, reasons zingine ni lack of food, food insecurity. Kwa hivyo tukiwa na mama, huyu ni mama mwingine very committed, I know she will do it. So naelewa, ananisikia, na ako na kazi mingi ya mambo ya maji. Tunataka mambo ya irrigation ndio tupunguze mashida ya chakula. Na mko wengi wa mama? Hatuko wengi, they are only 7. Kama ningeulizwa wangepata 10 ama 12. Ama 12, yes. Unajua hii inaenda kulingana na commitment. I know these women are very committed. And you will see for yourself, hata sita. Kwani kuna tofauti ya uongozi wa mama na uongozi wa mzee? Of course. Nani anaendesha nyumbani kule nyumbani? Nani ameshikilia steering ya kwako? Kama nani amehakikisha umeput on tie ile imematch na suit? Nani? Wamama wapatiwe nafasi. One day we shall be 80%. Yes. Okay, asante. Sijui kama nikuulize hii ama niwache. Umesema tupande miti, tuangalie mazingira. Tumesikia wakati wa mazishi pale Baringo kwamba tutarudi kulima msituni, ile shamba system. Ile unalima, ukipalilia mti, alafu mti ndio itakufukuza ikikuwa kubwa. Ni vizuri. Hiyo ni vizuri. Hata kwako ukiwa na shamba nyumbani, so unaweza kuweka miti na kuweka maharagwe katikati yake. Haikuangi mzuri. Labda wakati mti ni kidogo, ikikuwa kubwa. Yes, wakati ni miti itakufukuza. Kwa hivyo ukiona umetoka ni wakati miti imesema ninataka sasa kujitawala. Lakini wakati bado iko ndogo, unaweza kuweka mimea ya 3 months. Unaweza kuweka mahindi miaka 2 ama 3, utoke uende sehemu zingine ili tuwe na chakula na tuwe na miti. Okay. Yes. Pale kwenu Elbagon kuna sawmills. Wanatoa miti kwa msitu. Itawasaidia sana. Unajua kuna shida, tumeumia miaka 4. Tuko na miti, unajua hizi plantation, exotic plantations. They are meant for commercial. Inapandwa wakati fulani na inahitajika kufunwa wakati fulani. Wakati haijafunwa zinaanguka yenyewe. Kwa hivyo 3 years or 4 years ambaye tulikatazwa, miti zilioza tu bure kwa msitu bila kutumika na serikali na hata bila kutumika na wananchi wa Kenya. Kwa hivyo exotic trees are meant for commercials. Si ati ikae indigenous, hata mimi nitakataa. Mimi kama mama county, indigenous trees mtu aziguze. Lakini exotic trees inapandwa katika plan ya kusema tumepanda mwaka huu, this one is now enough to be harvested. Na hiyo ndio tunataka sasa. Sasa kama na tena inasimamiwa, hiyo ndio wizara itasimamiwa na Soipan. Na mama unajua anajipanga, unaweka miti miaka 2, chakula ndani yake. Unaweka viazi, mahindi, maharagwe, peas, unapata chakula at the same time you are growing your trees, at the same time you are protecting your environment. So tuko sawa kabisa. Asante. By the way, na utanisaidia namba za Soipan nitakusaidia tuongee hiyo maneno. Nitakupatia sie ni kiongozi yako. Ni waziri wako. Akuje tuongee environment, maneno environment. Atapenda sana. Asante. Atapenda? Haya, asante. Geithia mheshimiwa Chalule muno na umulie wabici yake koragwo kule Nakuru. No, sure. Nekuma ko. Anaitwa Kuria. Kuria kuma. Hajasema neko, sema tu ni Kuria, but nafikiri ni wa county tu yako. Ofisi yangu katika Nakuru iko katika Nakuru town. Iko katika compound ya Christ the King. Christ the King ni kanisa ya Catholic. Iko karibu na Afraha Stadium. Hapo ndio atapata ofisi yangu. Good. Haya, alikuwa anataka ati namba, ukinipa ruhusa nimpatie yako ama mimi nikupatia yake. Utanipatia yake, lakini nakuanga na namba I only have one number katika dunia hii. Namba moja tu. Kwa hivyo hata akichukua akipata na atafute atapata tu, iko na kila mtu. Haya, good. Kuna mtu anaitwa Boaz ako pale Subukia. Subukia iko Nakuru. Good morning Kamau, na mheshimiwa Chalule, I'm proud of her. She empowered women in Subukia. Thank you. And I'm a witness. Yes, he is. Uliwafanyia nini hao wanawake wa Subukia? Ni mambo ya vikundi tu, kuwapatia pesa kina mama wafanye mambo yao, kazi yao.
kazi gani sasa? Kazi ya table banking, kazi ya kuku, kazi ya dairy, kazi ya kupanda miche, raising of tree nurseries. Hiyo nilikuwa nikisema. Hata sasa ile kitu inahitajika katika serikali yetu chini ya Soipana, hakikishe she needs to empower women to be able to have to raise tree nurseries, tuweze tupate miti kuuzia wananchi wapande. So tulisaidia kina mama kwa hiyo mambo hiyo yao yote ya biashara. So tulikuwa tukisema na wewe uwezi kuregister kikundi na ambaye haina lengo. Kila kikundi kuna objective. Kwa hivyo tulisaidia wakina mama kwa register vikundi. Yes. Okay, mheshimiwa, kuna kitu nimeona hapa, jambo nimeona hapa sio kitu. Naona ni concern kubwa hii. Ati watu wanaenda kuchukua mbolea, hii fertilizer. Wanaambiwa leta ama tuonyeshe title deed ndio tukupatie hii yenye inauzwa bei kidogo. Sasa shamba mimi nimekomboa, sina title deed ya hii shamba. Ama shamba ni yangu lakini title deed unajua pia ni process. Sasa nitafanyaje? Kuna mtu hapa ananiambia alienda huko akaambiwa whether you can title. Surely hii mambo gani tena? No, hiyo haitajiki hivyo. Hata kama kutakuwa na sheria ya aina hiyo, hiyo ni dhuluma. Ninaweza sema ni dhuluma. Watu wanajulikana katika kila sehemu. Kama kuna wakulima Subukia, wakulima kule Kuresoi, wanajulikana huyu ni mkulima ya wapi. Hata yule amekomboa pia wanajulikana. Kwa hivyo hii si wakati tumetoka shida mingi. Jameni, wale wanasimamia hii mambo wasitupatie kazi mingi. Mtu akihitaji fertilizer, apatiwe fertilizer, aenda afanye nini? Akalime. Sasa unamuitisha title deed ya nini? No, haitakikani. Mimi hiyo siungi mkono na nafikiri kama sisi kama viongozi tutachunguza, na tukipata mtu ambaye ukijaribu kuona kama anaitishwa title deed, pengine hata pesa wataitishwa. Wananchi wa Kenya mkae kangari. Mkiona mwenye anacheza na kazi, tafadhali iripotiwe haraka. Asante, good. Thank you muno David Karanja, Nation Newspapers. Asante, anatazama na anafurahia. David Karanja wa Nation Newspapers. Thank you. Nataka tumalizie. Unaona hapa niko na dakika ngapi? Dakika kama 3 hivi tumalizie na wewe mheshimiwa Liz Chelule. Lakini kuna mtu anasema uliza mheshimiwa juu ya samaki pale Lake Nakuru. Inawezekana kuwa na mpango ili wananchi wakule hizo samaki ziwasaidie. Mambo ya Nakuru, mambo ya samaki, mambo ya nini, hiyo vitu yote ya livestock, agriculture is a dual function. Kwa hivyo ataenda ofisi ya governor, apate mhusika CEC ama chief officer katika hiyo docket, wataelezwa. Otherwise samaki ni ya kukulwa na samaki pia ni ya kuporesha. Kama wanazuiwa ama nini? Kama wanazuiwa kwenda hapo. Siwezi kuiongelea kwa sahihi sababu kuna mhusika, kuna CEC ya mambo ya you know, agriculture is a dual function. Kwa hivyo lazima kuna ofisa moja ambaye anasimamia docket hiyo. Nafikiria ni vyema kwake kama yeye yako karibu na hiyo ofisi ya governor, atatembelea CEC ambaye anasimamia hiyo mambo. Sawa, asante. Mheshimiwa Chelule ni wa Nakuru, si wa Baringo. Kuna mtu hapa ananiambia mambo ya Baringo. Mimi ni wa Nakuru. Baringo angalia mambo wa Nakuru. Adwa Baringo maroe mao. Mao. Na mutumia wao. Etagwa mutongoria mutumia etagwa Chematian. Hiyo ndio wa Baringo. Lakini mimi ni Liza Chelule Wanjiro wa Nakuru. Si Baringo. Good. Na mlitoa watu yote ya Moi huko Rift Valley. There is time for everything. Kuna wakati ya kila kitu. Sasa ningetaka ukisema kwa heri, kama kuna jambo sijakuuliza unaweza ongea na wananchi wangu, na unaweza hata ongea lugha ya nyumbani. Yes, hiyo ni mzuri. Ngana lugha ya nyumbani. Ongena wale kugeran bike changi wa Nakuru and Inoro TV kokingolole amwoe ngoliot nebo kongoi. Amache amwok biik tugul jogeran ak yokase lugha ina anyunet. Amache amwok biik am Nakuru alenjo kongoi missing. Kirangalale radio nebo chamge ako tawendi kora ak tawendi Kass FM angololien oloton, lakini na namwawa kongoi missing biik am Nakuru. Asanteni sana. Ninaweza sema tu kutoka Naivasha mpaka Kuresoi. Kongoi biik am Naivasha
Kongoi, big up Subukia. Kongoi, big up Bahati, Nakuru Town West, Nakuru Town East, Rongai, Molo, Njoro, Nakuru na Kuresoi South na Kuresoi North. Kongoi missing Ngoberura Oktoba. Na ninataka kuchukua hii nafasi niwapongeze waheshimiwa wenzangu ambaye walichaguliwa kutoka Nakuru County. Pongezini sana, tutafanya kazi pamoja. Nie the might wa county, tutafanya kazi pamoja. Asante. Kongoi missing Ngoberura Oktoba. Asante sana. Yeah. Na nasalimia family yangu, mzee na watoto wangu na wazazi wangu ambaye pengine wananitazama. Kama mnitazami, wacha tu msalimike, mtaambiwa na watu wengine. Asante sana. Sana, asante. Thegio Mheshimiwa Lizi Chalule. Nitaambiwa chenye umesema na Nancy Getich akiwa pale Ruiru. Sawa. Atani tafsiria hiyo. Yeah, sawa. Thegio mno. Thank you. Na tukikuhitaji wakati mwingine majaliwa, I'm ready. I'm sure utakuja. Niko tayari. Asante sana. Na namba ya Soipan kumbuke, ndio kuja ongea mambo environment. Thegio mno, ucio ni Mheshimiwa Lizi Chalule, woman rep wa county ya Nakuru, na thegio ndo washuria iria moria. Mundu gwitojoroga wa Githinji mena Benson Mwenda wa Matatu makeria uhoro wa ukui. Nie njitagwo Kamau wa Kang'ethe na kindu thoire no mehemehe. As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu. We make revision easy and fun. Log on to Viusasa today. I'm the photographer of Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky. Twists that get better every day, just like you. Ndu kwenda kumenya ndakurio. Asa, ikiona message na ikira ya namba ngeni. Nye ndida guthoma. Tundu kwa jiguthukia ngoro. What for? Mundu mwena uri agira ni enda akeru. Mwena uri agira. No mundu hari athukira ni enda akeru. We kindu kiambire urari mundu to hot temper. No igukuria njambite. Ni undu waku. Iru gwajia kuri. The great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraugurire nayo na turacokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Ukire gafura cie kanyatha bafuye hane mwanga mwe. Mundu kura ndatungaga wa ndugu. Owe koria ndirauga utaguthumbura nikuhikia waceke. Ni ndakurekeire tene muno. Na gutiri uthomaga na riongi. Ihinda riu ni ikinyu ria gutinia mukwa wa uciari. Naguo wendo ri. Uri weciria oro wa kuhika ringi. Ni ngoro ya mundu kiumbe. Anita ni uri wa kirogo giciria mwanake no akorwo ikwenda. Mwanake ucio ni ekwendete Anita. Uriro wa wendo. Utire mundu ndirenda. Nie ndi sawa o uria ndi. O wa gatatu thaigire na nuthu cia hwaini. Ate mundu tani no nyume na kuu gicagi. Na nduike mundu bururi. Ni tumurike maria matuthiururukiirie. Tielala. Direct cia utongoria. President era as a president but not as a politician. Amwe no mambiriirie campaign o twathurwo uguo. Uteti. Atongoria atumia mekuo. Koguo tugithia haha mbere. Tuthie na ario na ari. Watho wa bururi. Kuria gutari kioneki kionagwo. Andu ni gutua matu ake mikwa. Food prices citingirwirwo Twitter kana Facebook. Reke andu aria muthurite marute wiro ria mabatie kuruta. Micie itu. Mundu wothe anakunyu. Ona ni ngunyaga wakwa. Kafaurwo ni toro rucini. No make sure mwana waku no amukiria bara.
ũgima wa mwĩrĩ. This day and age, we mutumia ũraheirwo mwana mũciĩ. Ũndũire witũ. Ũndũire nĩ ũndũ ũrĩa ũtũire, ũndũire ndauga ndũcenjagia. Nĩ ithuĩ kĩmũrĩ kĩa rũrĩrĩ. Nyitanĩra na Michael Njenga na Nderitũ Waihũra o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ kwambĩrĩria thaa 3 nginya thaa 5 cia rũcinĩ. Hamwe na ũthii wa na mbere, mĩrimũ na mathĩna ma kĩmwĩrĩ no mũhaka mũtũrĩre-inĩ. No naguo ũrigitani nĩ ũkũrĩte na gĩkĩro gũthaitĩra rũrĩrĩ. Hĩndĩ ĩrĩa kũrĩtĩko rĩkuĩtwo nĩ kĩni. Rĩu kĩni gĩaku gĩkorwo kĩhana ũguo. Nĩ nyama. Higo cikoragwo ciĩciga cia gũthambia. Nĩ gũthomithio marĩa macũngagĩrĩria mĩrimũ. Ũguo rangi ũyũ nĩyo ĩtagwo thinokio. Iyo yehera, iyo nĩyo ĩtagwo arthritis. Lens ĩno ũtheri ũngĩrema kũhĩtũka, iyo nĩyo twĩtaga njereri. Njĩra cia gwĩthema na kũrigita mathĩna ma kĩmwĩrĩ. Mũndũ agwa nĩ ũndũ wa kũringĩka. Wagĩrĩirwo ũkamũgarũra arore na igũrũ. Akorwo nĩ ũrenda kuoya kĩndũ kĩritũ, ũgatagania magũrũ, ũgekĩra ũritũ kũ magũrũ-inĩ. Wahĩa rĩ, hingũra maĩ, wĩitĩrĩrie kĩronda kĩu ndagĩka 20. Ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya ũria ndagĩtarĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thinacara cia hwaĩ-inĩ. Nũ wendete ũrĩa ũngĩ? Mwanake waku nĩ mwega mũno. Prita na Karani kana Prita na Rishab. Rishab, thĩna yothe ndirĩ ndona mũndũ mwĩhokeku tawe. Karani na Rishab matiratukinyithia thĩ. Mũbango Karania na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete ya Inoro Rũcinĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ twarĩrĩria ũhoro wa ũrĩa thogora wa maguta ũhutĩtie sekta ya ũkui gũkũ bũrũri, na twĩna mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩrĩa gĩtagwo Matatu Transport Vehicle Association MTVA, niwe chairman etagwo Benson Mwenda. Kwa tukwaria maũndũ maingĩ mũno ikorwo rutaga wĩra ũcio no ũtwĩre hi mathĩna marĩa ũkoretwo ũkĩona na hiyo na mendekithia marĩa ũgĩkorwo namo na kũrĩ thirikari ĩno ĩrathiĩ na mbere na kũmbo ya Kenya Kwanza rungu rwa President William Ruto. Nĩ tawajiraga wa gĩthĩnji na tũgũnda kwĩra thĩinĩ wa studio na mũndũ ũgwĩtwo Benson Mwenda. Ũgĩra kwaranĩria na ithuĩ na baita SMS nĩ 2288. Benson Mwenda muga ke. Karibu sana. Thank you sana. Rĩtwa Mwenda rĩ nĩ njiguaga nĩ kaũndũ ka mĩrwo na gũkorwo ũkĩwĩkaine mũndũ wa Kiambu. Nĩ gwitũ nĩ gũciarĩrwo Kiambu na nĩkĩo ngĩtagwo Mwenda. No rĩu nĩ kwa baba nĩ kuo gwitũ gwĩcagia rĩu nĩ Kĩthũngũri kũndũ gwĩtagwo Kamucege. Karibu sana. Nĩ ndĩrakena mũno na ngagĩcokia ngatho na njoe kanya gaka nyambe ngĩcokie ngatho mũno makĩria nĩ Inoro na we Njoro we na Kamau na kũnjĩtaga na gũtũheaga kanya gaka tũtikoyage itherũ tondũ tũkoka tũkarĩrĩnĩri na andũ aitũ kũrĩa guothe marĩ na tũgakĩcoka tũgakĩheana mathĩna marĩa mothe tũgĩkoragwo namo na andũ magagĩtũria ciũria na nĩ tũgĩcokagia Ngai na tũkoiga Ngai amũrathime mũno. Karibu sana. Na Ngai agĩtũrie Inoro. Nĩguo ũngĩrora no wone maguta nĩ mathiĩte na mbere na kuongerereka mũno. Nĩguo na ngwĩciria andũ arĩa mambaga kũhutio mongererwo kana magũithio nĩ sekta ya ũkui ĩrĩa ũrũgamĩrĩire ta tũrĩa gĩkundi kĩu gĩaku ũrũgamĩrĩire na sekta ĩhutĩtie atĩa nĩ thogora wa maguta kuongererwo kana kũgũithio na ndirana ta merĩga kũgũithio. Ithuĩ tũrũkorwo tũrũgamĩrĩire matatũ na marori nĩkĩo ĩtagwo Matatu Transport Vehicles Association na ũngĩrora andũ arĩa mahutagio mũno nĩ andũ arĩa makoragwo mena ũkui wa mũingĩ kana ũkui o wothe wa irio tondũ irio hingo ciothe ikuagwo nĩ ngari ikĩrutwo kuma tukiuge korwo nĩ waru ciarutwo Kĩnangovu wakorwo nĩ mboga cirarutwo na gũkũ mwena wa Karatina na wakorwo nĩ andũ mararutwo Nyĩrĩ makĩrehwo mawĩra makĩũka biacara ciao Nairobi arĩa angĩ nao mararutwo kũrĩa mahurũkaga kana kũrĩa maikaraga mĩciĩ yao ũgakorwo nĩ Ngong'u akorwo nĩ Dandora akorwo nĩ Kayole akorwo nĩ Rwai matumĩraga njĩra ya barabara na nĩyo ya ũkui. Koguo hĩndĩ ĩrĩa maguta mahaica mũndũ ũrĩa ũkoragwo wa mbere gũkorwo akĩathĩrĩka mũno nĩ mũndũ ũrĩa ũgũrĩte ngari ĩyo arute nayo biacara na ũngĩrora mũno makĩria andũ arĩa mahinyĩrĩka mũno nĩ arĩa makuaga ũkui wa mũingĩ tondũ andũ arĩa mathiaga o mũthenya wĩra matikĩongagĩrwo tondũ maguta nĩ mongererwo nao makerwo rũciũ nĩ makongererwo na ũngĩrora tarĩu maguta harĩa makinyĩte ndagĩka ĩno nĩ tũgeretie kũhota tondũ mbere nĩ tũrahũragwo mũno nĩ kuongerera bei ũgakora rĩngĩ tuongerera bei ũũ tuongerera ũũ ĩno tũhotire gũka tũgĩikara thĩ ithuothe tũkaria ũndũ ũmwe na nĩkĩo ũrona ngari cia nja imwe ciongereire mbeca nini
urakora ukoneta Naivasha tarungithi kwa andu metagwo wa Mungai maongereire ciringi 50 woka Nairobi urakora mongereire andu ciringi 20 na ne ndigũcia gwĩ kũndũ ũngiuga atĩ andũ mongereirwo mbeca makeria kana mehetwo mara exaggerate uria tene gwekekaga nikio urakora industry no tuhotete kũmĩ maintain twakorwo te atongoria ithuĩ tunyitanĩte nĩ tũraria ũndũ ũmwe na tukahota kumenya masirahi ma mũndũ ũrĩa tukuaga niwe customer itu na tutingĩenda ũndũ tũngĩmũhinyĩrĩria tondũ rũciũ nĩ tũramũhitanjia tondũ na maguta mahaica no hĩndĩ makagwa no tugakorwo twĩ nake ndageri kwĩyũria atĩrĩrĩ rũhonge rũrũ rwa matatũ rwĩna ta ngari cigana cia matatũ hihi na cia transport nĩ ta cigana nĩ tuge nĩ tagi tũmĩtaga nĩ ta ngari 80,000 cia matatũ iria ciũkũ bũrũri-inĩ iria bũrũri-inĩ 80,000 koguo hĩndĩ ĩrĩa nacio koguo nĩ transportaga na tuge ngari ĩmwe transportaga andũ makĩria 100 mũthenya tondũ ta ugĩ torere ya 14 seater kũrĩ ya 25 seater kũrĩ ya 33 seater kũrĩ ya 36 seater kũrĩ ya 51 seater na nĩ kũrĩ cia 62 seaters na ũngĩrora ngari icio ciothe to mathĩna tu ma maguta ũtarĩ nĩ irĩ mathĩna mangĩ makoragwo kuo tarĩ spare cina goro mũno na ciothe iraoka nĩ ũndũ wa maguta kũhaica wakora kĩndũ kĩngĩ nĩ insurance andũ a matatũ nao nĩ mahinyagĩrĩrio mũno nĩ ũndũ wa insurance tondũ insurance ya ngari ici cirĩhagwo o mweri koguo hĩndĩ ĩrĩa maguta maya mahaica kĩrĩa mũndũ ũyũ aronaga angĩkorwo arona ciringi 10 na mũndũ ũrĩa akuaga ona ndangĩmuongerera mbeca cikũhota gũkaba hathara ĩrĩa ĩho mũndũ ũhinyĩrĩkaga mũno nĩ investor wa industry ĩrĩa koguo ngari nĩ gũkora nĩ nyingĩ na andũ nĩ aingĩ kahinda-inĩ gaka ũrakora ngari ciao nĩ irarũgama no itirarũgama nĩ kĩndũ kĩngĩ nĩ gũkorwo atĩ hĩndĩ ĩrĩa maguta marahaicire especially tarũ kahinda gaka na nĩ tũrakiuga nĩ tũrenda gũsupport thirikari ĩrĩa ĩrokire tondũ thirikari ĩno no ithuĩ tũramĩthurire na no nginya twende kũmĩsupport koguo kĩndũ kĩrĩa kĩa bata kĩnene mũno nĩ na andũ arĩa marakuo metĩkĩre tũnyitane ithuothe hĩndĩ ĩrĩa ũndũ ta ũyũ woka ithuĩ tũtikamahihinya mũno nao makamenya mwene ngari ena thirĩ nĩ ararĩha insurance nĩ aragũrĩra ngari ĩyo magũrũ na nĩ yandĩkĩte andũ o ngari ĩyo na ũngĩrora kwĩ mawatho maingĩ mũno makoretwo magĩkwo kuma mogarũrũku thĩinĩ wa sector icio ũkui kuma hĩndĩ ya mĩcũkĩ kuma guoka nginya rũhonge rũrũ rwa NTSA maũndũ maya mothe wacoka wamanyithania na maguta ũkaigua andũ aingĩ arĩa me sector-inĩ ĩno ya ũkui nĩ maranegena mũno bwana Mwenda na aingĩ makoima barabara-inĩ ũgakoraga ngari nĩ iratahwo na rĩti nene mũno na nĩ tũkũhoya Ngai mũno tondũ thirikari ĩraingĩrire nĩ ya mahoya ndĩgũkorwo no ngĩririkana hĩndĩ twarĩ na haha ngĩkwĩra twĩna atongoria mahana ikĩngĩ cia thitima atĩ no mahe ũhoro na matigue ũtorĩa igua thitima ikũhuru maigua tarĩ rũhuho rũrahĩtũka rĩu atongoria arĩa maraingĩrire makorwo marĩ andũ a kwaranĩria na makorwo marĩ andũ a kũigua tondũ mathĩna maingĩ monekete nĩ tondũ twĩna atongoria tũrarĩ na atongoria hau mbere mahana ikĩngĩ cia thitima itaraiguaga nĩ mũkũmera maũndũ nĩ mahana maũndũ nĩ maritũhĩire Wanjikũ no matingĩigua koguo ũgakora mawatho mangĩ mekĩragwo nĩ mũndũ athiĩ akuo ahaica ndege athiĩ Rũraya agĩcoka bũrũri ũyũ agoka na maũndũ marĩa aronia na kũu atekwĩyũria atĩrĩrĩ maũndũ macio nĩ mekũingĩrana na mathĩna kana maũndũ marĩa me gũkũ nĩngĩkũhe kaũndũ kamwe ngũkũhe na kaũndũ kegiĩ speed governor icenjetio maita matatũ no tũtirĩ tuoka tũgaikara thĩ tũkorania atĩrĩrĩ speed governor ici rĩ tondũ nĩ tũcirehire rĩ purpose yacio yarĩ kĩ tondũ hau nĩho bottom up twagĩrĩirwo nĩ kwamba kwĩyũria atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩatũmire speed governor ciĩkĩrwo ngari-inĩ tondũ ngari ndĩgĩthondekagwo na speed governor na kũngĩakĩrĩ ũndũ ta ũcio no tũthondeke ũndũ kwĩrwo atĩrĩrĩ ngari ta cia GM kana iria Toyota iria ithondekagĩrwo gũkũ ketangiuma kũrĩa kwa manufacturer ithondeketwo ĩkĩrwo ndĩgakĩra speed ya 80 ithondekwo ũndũ atĩ ona ũngĩmĩkinya maguta tondũ ngari ta ĩyo ĩngĩkorwo ĩthiaga 140 rĩ no ũmĩtwara 160 ithe ndĩgũgĩthio 140 ka tũtangĩthondeka ngari cikiuma kũrĩa kwa manufacturer ĩkerwo ngari nĩ tondũ yoka gũthiĩ industry-inĩ ndĩgakĩra ona ĩngĩgereria igũrũ kana thĩ ĩkĩre 80 tondũ rĩrĩ ngwĩciria
kiria yari tondu ithuĩ turemetwo nĩ kwĩyatha twĩ barabara makĩria matereba no ngĩrora mĩtino nĩ mĩongererekete mĩingĩ mũno gũtirĩ kũndũ gũtarĩ kũndũ ũngĩthiĩ matũra maingĩ mũno gũtirĩ kũndũ na mũndũ ũkuĩte nĩ ũndũ wa nduthi kana mũndũ ũkuĩte nĩ ũndũ wa matatũ kana mũndũ ũkuĩte maũndũ maya mothe ngwĩciria nĩko magĩtũmaga matho maya mekirwo tarĩu he watho ndĩrenda ũhutie hii kidogo wĩgiĩ ũhoro atĩ mũndũ ena pick up ndangĩkua kĩndũ gĩkĩre nja wa pick up yake na maũndũ maya maingĩ mũndũ amamenyaga athiĩ bara no ngwĩre ndereba njũĩ mathiaga mũndũ akarũgamio nĩ mũthigari ona ndoĩ kana ngari yake ĩna mahĩtia akerwo atĩ ngari no kũringana na watho anga mũna andũ agĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrĩtie nginya na nĩohete gatambaya karĩa kana thutha maũndũ maya mothe mekagwo rĩ na mwĩkwo inyuĩ mwĩ ta kĩama gĩa MTVA maũndũ maya mekagĩrwo thĩna ũmwe njuge ona magoti-inĩ maitũ nĩ macontributĩte mũno mathĩna mamwe ma barabara gũkorwo mekuo me manene mũno tondũ ũngĩhĩtia ta rĩu ũguo ndaigua ndakwĩra ta rĩu nĩwaiga bikibiki nĩ ĩrĩ gavana ndĩrĩ speed governor no githĩ ndĩkuaga andũ ona ngari nini rĩ ithe ndĩkuaga andũ nĩ ĩrĩ speed governor kĩrĩa tũrahitaji tũthomithie andũ rĩ na andũ aitũ makorwo mekuo tũkĩrora rĩ nĩ kũrora nĩkĩ gĩtũmaga accident ici nyingĩ ciĩkĩke kĩndũ kĩa mbere rĩ tũtirĩ twakorwo na kĩndũ gĩtagwo kĩtego gĩa kũ-investigate o accident yekĩka ĩkagĩa na report yayo tondũ ta rĩu ũngĩkora accident nĩ yekĩka andũ arĩa mokaga kũ-report kana arĩa mokaga hau mbere nĩo maka-condemn ndereba ona atarĩ aramenywo kana nĩwe uma na mahĩtia kana tiwe uma na mahĩtia na maũndũ marĩa mokaga ma mbere ũkoraga kũgũrũ nĩ kũhũrire ndereba ndangĩmenya kũgũrũ kwega ona mwene ngari ndangĩmenya oĩ kũgũrũ agũra kweru nduka-inĩ nĩ kweru no ũrakora kũgũrũ gũkũ kũkire kwĩ reject gũtarĩ kwega kũrahũra kũrĩ kweru mahĩtia macio nĩ mau koguo kwĩna maũndũ maingĩ mũno marendekana na macio nĩmo mathĩna marĩa rĩu marĩa woka makĩũria kĩa pick up atĩ mawatho maingĩ mathondekagwo mategwĩta andũ kana gwĩta andũ makamathomithia kũndũ makamera pick up yagĩrĩirwo nĩ gũkinya futi cigana ũna na arĩa maroka barabara-inĩ makerwo magĩrĩirwo nĩ gũkinya futi cigana ũna mũborithi wa traffic nake agatwaragwo gũthomo kwa mahinda ti atĩ waingĩra ũkahũra mĩaka 40 kana 30 na ndũrĩ wathiĩ gĩthomo magathomaga o gĩthomo kwa gĩthomo gradually me hamwe na ikarĩri kana na andũ arĩa mararutithia maũndũ macio tondũ niĩ ndĩ ũmwe arĩa matetĩkĩtie atĩ mũborithi nĩ thũ atĩ ya mũndũ ũratwarithia ngari mũborithi agĩrĩirwo nĩ gũkorwo arĩ thũ agĩrĩirwo nĩ wa kũrora tondũ nĩwe wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo make sure tondũ mũborithi nĩ agũkore akwĩre ngari yaku rĩ barubu nĩ hĩu nĩ twakũhe warning ndũgathiĩ na ngari ĩyo barubu ĩtarĩ njĩkĩre no ndagĩrĩirwo nĩ gũkwĩra tiga gũthiĩ kũrĩa gũthiaga Njoroge gũtwara mũndũ thibitarĩ twambe tũthiĩ police station ngakwandĩkĩre karatathi kana ngakwĩke aca acio nĩo borithi arĩa tũgĩrĩirwo nĩ gũkorwo twĩ nao tondũ ũngĩthiĩ mabũrũri marĩa develop ũguo nĩguo kwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo rĩu ũngĩkora ngũrĩkĩrĩ haha ũhoro wa mawatho ma marori na pick up ũgũkora maumaga Kenya ũcio nĩguo mathĩna marĩa andũ makutanaga namo barabara tondũ ũrakora board ĩno ĩna mawatho mayo board ĩno ĩngĩ ĩna mawatho mayo ti ma NTSA wambe ũmenye ũguo nĩ ma Kenya nĩyo yugaga atĩ anga ndũka futi 3 na nja wekĩra futi 3 na nja mũndũ nake woka gũkũnyita ndaerĩtwo futi icio 3 cikinyaga atĩa arathima na maitho au akanyita pick up haya wakora pick up kero ĩno ndĩagĩrĩire ĩrĩa yagĩrĩire kũheo ningĩ marũa nĩ ĩno na matira define wega nĩ ĩrĩkũ na ĩrĩkũ yagĩrĩirwo mix up ino ya mawatho ũgakora mũndũ ũrĩa waumia ningĩ nĩ mwene pick up ĩyo kana mwene ngari ĩyo ũraruta wĩra ũgũrĩte ngari ĩyo gũteithie either tuĩre ng'ombe mahuti either gũteithie mwako-inĩ kana kĩndũ ĩngĩ gũkuĩra na nĩkĩo wonaga andũ aingĩ kinya arĩa mendaga kũruta wĩra na pick up mĩciĩ kwao no kora athuri arĩa tene athuri arĩa akũrũ nĩ maregaga gũtũmĩra pick up atĩ tondũ nĩ moĩ no nginya rũgamio nĩ mũborithi akĩenda no agũrire gacaruni no gũtigwo kwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo kũrĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na ngari ĩngĩ gũteithia ũndũ ũrĩa ũngĩenda gwĩka gwaku mũciĩ ũtarĩ na regardless atĩ ngari ĩyo nĩ ũkũgio barabara na tarekete ũria tondũ maũndũ maingĩ nĩ makĩarĩtio na nĩ njũ no mũko na mendekithia mũko mwĩtwara nginya kũrĩ thirikari sector ĩno ya ũkui wa mũingĩ tondũ tũngĩmĩta public transport
ingithondekwo atia yagirire iteithie mukuo mukui na andu othe magunike na thirikari yone kindu na gutiri mundu ukuigua kirira o riria thirikari ta una turakihoya thirikari ino ni turona ni hawa Wanjiku egwitikia tuikare thi tuikare metha iguru twarire maundu tume na solution imwe hau tondu kiria gikora kiagirwo ni gukorwo kiho ti gukorwo no yo ngiuga ona ni ndingimenya maundu mothe no mawatho maya mathondekagirwo boardroom nimo marehete mathina maya maingi u tondu koraga watho no wathondekwo uyu ugathondekwo ungi iguru uyu ugathondekwo ungi iguru uyu ugakora mawatho maya ni maingiha muno na riu magithi kuria barabara-ini naguo okorwo ni magoti-ini maitu macio no makuite mburitatha tondu urakora gukuhe example ugukora igoti riri ati wero ni ugukuite ngari suma na nja watwaro kuria ungikana kasi biro ire ukuheo ni nene ukira fine ire ungihurirwo koguo encourage mundu ucio rucio na angigirwo ikigenyo giothe athietikirite tu magicoka andu a traffic thino wa manyitwo unginyitwo riu na ihetia la traffic offense yo ukoragwo imurwo kira murebi uro ranyitirwo kana mundu akinyitwo na gugu tondu acio nio mamba gutwirwo kiroko atwevi matwaraga mathaa inyanya ungikariha kasi biro e thiini ni uthire Australia koro no tuhote gukorwo tuki limit toganda kana maburi maria mangi ni kuguru gukaga mbeca cigana ona ukasaina karatathi ugathie hare igoti kiria bengi account ni ukariha kana na M-Pesa kana M-Pesa tondu ni okire tha ici ngukiriha tha cigana ngukiriha nginya na M-Pesa tondu M-Pesa ni okire na yariha igatuika automatically ni wariha na kodi yo ni akuonania no wariha haria teknology kwa anakeitu ni mathomete andu mathomete watindi andu mugogo koro kumaihuria igoti-ini otindaga manyitanite umohithaniti uguo amatwara haria mbere magithomerwo rathomera andu na tucoke tunine mutindo wiho inu jo o mandi no nginya gwikuma operation mako ma kiroko ito mekagwo ati mandu agutwaro igoti-ini no igire bururi wa ati no nginya mundu o mandi gukorwo na hetia atura amege mawatho ma traffic gutiagirire undu tocio toyu ni ku encourage andu ate kwagirire ni gukorwo kwina andu maratwaro igoti-ini ni mahetia ukira gwetherera mahetia tondu ndio wetherera mahetia ugutuma mundu uyu mwega athuke na gutire handu hagiro ni gukorwo hakirwo atiriri ati no nginya mandi hingo ciothe ukona opposition ni kundu guothe ugithii kundu guothe kuigwa andu makirira ati nikura ni kunyitanirwo we no wanyitwo giko we anga ndugwikite ona we anga na we mahetia macio ngithi urege kasi biro kuheo ni nene gukira fine ile kuhuragwo andu rugo ikora andu aingi maokutanaga kaba kugo yes rugo ngithi hario no ngithi gotine ukorere hindi amaretwo to makao mari ingi mundu etagwo ariko makagwo othe ntakwita ni tondu mekuranite yes yeah aona yes ona ngoda na mahitia daram ono ngimuria ucoke mume nake na hau murie wetikiria ki ndagikwira to ndaenda guthi 14 ita 14 na kasi biro arega ni 14 na kasi biro ningi kumiriha ni wira haya tareke tuki horo wajira ni ndahede ndiga kuthikiriria horo wanyu ngigwa ni mwathite nginya South Africa wika benchmarking ni mwathite nginya Europe kurora maundu uria mekagwo kuu niki ithui Kenya tutekaga wega makiria sector ino yo kui maburi mara mage mekaga nega koro ya wega ashirite wa mbere ni kwaga unyitaniri between aria marugamireire andu aria maraririria ta ithui turaririria sector na aria me thirikari-ini ugakora aria me thirikari-ini mena maundu mao tofauti na inyue maria muramera matiramaigua iyo ni tofauti nene muno taru ungiuga South Africa gutire body ithondekagwo ya transport itari andu mathuritwo kuma stakeholders ati body de content yesi no nginya korwo ina andu marugamireire atongoria moimete niguo mawatho maria maritua guthondekwo haria mako ni mawatho matagacoka rucio guka kuguthana na andu aria mekuria industry-ini ucio niguo thina uria munene mutogo tukuruhania nginya ndarama anyitia temia ni abata muno maundu-ini maria mothe oreka na munene wakire gwe yuria atiriri kai kunyithanio niki giratuma basi mitino rathi na mbere na kuongerereka barabara no irako no gwacoka gukerwo ati ngari iria nyingi cie bara ni road wothe na andu anyu sector yanyu matirenda kurio ni borithi ona imwe mustwaraga thaa 11 cia rucini taru kona ngari iragera thaa 11 cia rucini nigetha ethine na guku kundu gure gatamurikagwo coke ningeri nuka thaa 4 hindi gutena na maabitha a borithi taru mundu angienda gukuhaka giko agikurora haria hena karema
akwanjĩrĩrie hau rĩu andũ a matatũ rĩ mawega nĩmo makoragwo mena maingĩ twanjagĩrwo marĩa kana kaũru karĩa konekete kanini karĩa kanini konekete kau nĩko twĩragwo no ũndũ ũrĩa wa ma nĩ atĩrĩrĩ andũ a matatũ nĩ macenjirie ũmũthĩ ũyũ rĩ ũngĩrora tarĩ twarie ũndũ ũrĩa wanjũria ũndũ ũrĩa wa ma rĩ andũ a matatũ ndagĩka ĩno rĩ ngari ciao nĩ mathondekire accident cironeka gũtirĩ mũndũ no ũmwe ũngĩenda agũre ngari ya milioni 5 ĩthiĩ geke accident gũtirĩ ndereba ũngĩenda kuma gwake twambe tũmenye atĩrĩ ndereba ici ikoragwo na mĩciĩ na ndereba ici ikoragwo ci ithe mũrũ wa nyina kana mwana wa mũndũ koguo gũtirĩ mũndũ ũngĩenda kuma acoke arege gũcoka hwainĩ kĩrĩa gĩkĩkĩte nĩkĩo ndakwĩra nĩ twagĩte gũkorwo twĩna ũndũ kũngĩthondekwo watho tũtige kũriraĩ tu na ngavana tũriraĩ na kũrora mahĩtia kũrĩa makoragwo barabara nyingĩ ũkoraga haha hena pothole barabara ngari ĩyo ĩrĩa ĩkora barabara mwena wayo ĩgoka ĩgakora ĩno ikagũthana ĩrĩa tondũ nĩ matatũ ĩkerwo nĩyo ĩna thĩna twagĩrĩirwo nĩ wakorwo nĩ ngari nini ya gũtha matatũ kana okorwo nĩ ngari eka igekwo uchunguzi na akorwo mahĩtia nĩ Kenha athondekete barabara mahĩtia macio magakuo nĩ Kenha wakorwo nĩ matatũ ĩgakua mahĩtia macio wakorwo nĩ lori ĩgakua nĩguo o andũ tondũ wĩigĩrĩrĩki wa barabara nĩ wa mũndũ kĩũmbe ndũrĩ handũ wĩragwo atĩ nĩ wagani nĩ wa mũndũ kĩũmbe tondũ hĩndĩ ĩyo ũratwarithia ngari barabara-inĩ regardless wĩna lori regardless wĩna matatũ regardless wĩna ngari ĩrĩkũ umenye wĩna wĩigĩrĩrĩki waku ũrĩa ũkwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩrora tondũ ũngĩtũmĩra ngari ĩyo yaku ona ũngĩtũmĩra ngari nini no ũhĩngĩce kĩbathi kĩnene na gĩke accident tondũ gĩkũhepaga gĩtigakũhũre kĩahutia pavement-inĩ ndĩrekĩrĩtwo tũblock karĩa kagĩrĩirwo nĩ gũkorwo kagĩrĩirwo gekĩrĩtwo wega yakagũtha ya lose control kana kũgũrũ kũu kwahũra ngari no ĩkorwo ĩthiĩte barabara-inĩ ũguo ĩkorwo hena pothole ti thinge na mũndũ ũyũ rĩngĩ ndaratigĩte barabara yagũtha irima rĩu ĩtue spare kana ĩtue tie rod yatua tie rod iyo ngari ndĩngĩcontrolĩka rĩngĩ kana drag link yatua nyamũ ĩyo ndĩngĩkaruta tondũ nĩ ya steering ngari ĩyo ĩgeka accident nĩkĩ twagaga gũkorwo at inspection iria twĩkaga after ngari ĩkĩte accident kana ĩtekĩte accident tweke no tũtekĩte accident rĩ ngari yarĩ njega ĩno yekirwo ngari eka accident rĩ ngari yarĩ anũrwo ũndũ thĩ anũrwo ũndũ thĩ ũngĩmenya ngari atĩ angĩkorwo hĩndĩ wamĩkĩte yarĩ njega yatuĩka anũrwo ũndũ thĩ tondũ nĩ yagũthwo yathira ĩngĩtuĩka njega atĩa na nĩ ngari nĩ hũre ĩgathira. Thank you. Ndona maundu mamwe murendwo mwike mugitwara mendekithia. Tanzania utuagirwo hau na fine ciringi 20 cia Tanzania ta ciringi magana meri kahurwo fine hau no kaheo rithiti. Njoroge muthuri ucio araria mafio transport aratuma negothenio iraturema kana transport iraturema negothenio ni thirikari na mawatho moru ona we bridge ni cininete andu ni fine nene. Nyitania na muthuri ucio ndagajira ritwa riake yes na ndimucokeri ngatho ni uhoro wa ma yes ta tungioka we bridge riu ni kuinuka andu nao marainuka na ni turacokeria mugathe president witu Ruto ngatho ni gukicokia port Mombasa no nayo ni guteithia tondu andu aria marainukite ningi reke andu makompete hingo ciothe ri gutire kindu gikorwo gikiega ta gukompete macindano ni mega rekererie ru ikompete na marori we waigua ore ungikireherwo murigo waku ate Nairobi na murigo waku no wa Kitui uke Nairobi ucoke Kitui kamurigo ucio tangiuma hau uthererio hau indo igwe raithi spare cia ngari igwe raithi indo iria ingĩ raithi tie kuongererwo bei ni undu ati ni mugithi urarehete wa kerĩ ri watho ũyũ warehirwo ni Kenha wa Fradaxol wetagwo Axol unino Axol neke na Axol mathimaga Axol pa Axol ni kuga atiriri uthime Axol ya thutha uthime ya gatagate uthime ya guku ingĩgũthekio mũthĩ ngwĩre ũndũ ũmwe ngari ici kuwa kĩoro ici exhauster imwerega kũnyitĩrwo mũrongo atĩ mbere ndĩkĩrĩtie thutha nĩ kwekĩrĩtie ũkarigwo atĩrĩrĩ ngari ĩno magũrũ 10 ndĩkinyĩtie tani iria yagĩrĩire
no exoro ya thutha nä å ngä nyita atä a kä horo kä u nä gå tindä ka å ngä tindä ka kä horo kä u gä thiä haha å ngä nyita atä a kä horo kä u å gä tware mawatho mangä å korwo nä mawatho matarä na kå rä a marä rä u ngari yagä rwo nä gå thimwo kä ndå gä tagwo gross weight nä ngari yothe okorwo hetwo tani wakorwo nä ya tani 30 reke ngari ithime tani 30 wakerä å coke å menye atä rä rä mathä na maya maingä å rona mokire na andå metagwo Keniha kwaga kå nyitia mainjinia ma Keniha kwaga gå kinyanä ria standard ä rä a barabara yagä rwo nä gwakwo nayo magä kä rä ria må rigo mwene ngari tondå wa mbere å koraga ngari ä no rä watho ugä te heo 8 makä mä he 6 tani front axle ya mbere axle ya mbere ugacoka wakoraga kari karia kanini magakahe 8 no ino nene makamihe 6 riu wakora ri macoka makaigo axle ina tani fulani koguo ngari ino yaingira wi bridge yothe yaingira ri no urikora ngari yuma Mariakani ndina nyito ni we bridge yoka Murorongo ndina nyito ni we bridge yakinya girigiri igekirwo macegera hau tene gukiretia anga axle ya thutha anga axle ya gatagati nayo ya thimo ya korwo axle ni ikiretie na gramu anga cigana urendo cenje na container ikiritwo zero ndungihutia tondu container eno ikiritwo zero ungihutia mwene murigo ndangĩwĩtĩkĩra riu akora mathina mamwe meho yagiraga ati wona andu macoka kando wakirwo rucio iri ugakua na container thondeka efokeragirwo China no ya guku ne urigagwo maundu maya macoka guka ati angotwe zero ubange mbere ubange thutha wabanga mbere ri ugukuo ni murigo ucio ugukirwo meri ugwikirwo train kana ugucokio kuo no ngari yo ngari no yo ngari no ni rambata kirima ringi kamurigo gacoka na thutha igaikuruka kamurigo gacoka na mbere wakinya we bridge no kamwira ati tua zero ucokie murigo mbere ngari yo no igucoke kuwe ni wira uri kwarutithia no nikyo ndakura maira mangi maranutithio thirikari rari ho ino ri wiho tuhoe Ngai na tondu turahirwo mundu mwa muno witagwo Mokomen athikiriria andu wona korwo ni mawatho mamwe ta macio mekiritwo ma ukoroni meherio ngari thimo gross weight ni turenda barabara na turenda mawatho ciothe no nginya itwarane kindu kimwe ngari thimo korwo ni gross weight tiga kunina andu ikorwo ni 30 ngari thimo gross weight ya 30 tiga kwarithia andu Murorongo munene wa barabara o riria ngari okorwo ni kinyetie tani iyo na ngari yathimirwo Mariakani na irathie kuruta Gitare na ngari yo ndirarugama handu hangi na ina gadget irona ni ngari yo ni roko uguo no yake watindo kimingiria kundu guothe ndithimwe yo marua yuke thiete tutige gwikira conjection nyingi mawe bridge ni tondu ungienda kaundu gothe kahingicane rehe confusion taru jo the jumuthi ungienda kaundu karehe mbeca karehe confusion ini yo ni ho mbeca ici ikonekera kamega thuthanio guo no tore mai ungienda andu andu megukite na ni urenda mai macio andu acio umere ni urenda hare mai ti mega gutiga ujuga mai maku makorwo me matheru andu meguka hare kuhuranira hare he matheru mane ujugire haya rita njira atiri uhoro he kindu kimwe giacoka kiamakia ati kuri andu mari na rori cia muthanga kana rori cia mahiga kana rori cia gukua no ru mabocirwo gwikira kunyihanyihia kirai kana gucenjia gutinatinia body nigethe kuira kwagiriire na ti kure mweremetwo ni gukua na ndirathukia bara ti kuo ore kwagiriire ni hihi mwene akorwo ari ka biashara ine hanini tondu ndakura Keniha na watho warehirwo mwaka wa 2016 no ngirora andu aingi mararakarire muno thirikari ino ya mugathe Uhuru iraritaire tondu hindi ya Kibaki tutiena mathina maingi ta maria maraumire kuo tondu 2016 ri Keniha ne yokire ikirehe mawatho maya eyukana kigwatio nguri ungienda hingo ciothe gwetha kaundu mundu tha kigwatio mayukana kigwatio kiria mokire nakio ni barabara ni iguthuka ati megwaka barabara nyingi na barabara ithuke koguo makiuga atiriri mekwenda ngari nyihio tani moiga ngari ni kwenda kunyihio tani ri ugakora ngari iri yagiru ni gukua tani 12 yaheirwo tani 11 tondu yaheirwo yanyitĩirwo handu hamwe wakorwo ni rori ire na kuguru kunene yaheirwo 6 mbere na kuo thutha ikiheo 10 ira ina kaguru kanini ka 825 ikiheo 8 mbere thutha ikiheo 10 kundu kuheo yaheo mbere na thutha ri irenda kueta ni cigana cigaitaranĩrio riu ukora ngari ta FAC irakuwa tani 13 no kirori ta riu kirori fichi kuita wega ri ni atani mugwanja manufacturer
no ĩrĩa yumĩte kwa manufacturer ĩkue tani 10 na okamĩkora ndĩngĩkinya icio 10 tondũ yaheirwo tani yaheirwo 6 na 10 ĩgĩũka na kĩrĩa wakora nĩ 6 na 10 Kanjira atiriri uhoro cio wa gross weight na L weight ya ngando tear weight na kiri ngari yagire uthimagwo ki nigethe imenyeke kana yakiria kana ndina kiria ngari yagu ni kwamba guthimwo ritu wayo na ugithimwo ritu wa ngari ri kuringana na mwakire tear weight kuringana uria ngari kuria yakitwo body yayo ya thutha ri ni kuri kiria utangicenjitwo no body ira twakaga na thutha no ngari case ni imwe cabin ni imwe koguo ritu ni umwe riu haria ya mani ni irwo ri ni tondu ngari ino ya maguru matandatu ri nere kuguru kunene na thibiringi ni nene engine ni nene difu ni nene gearbox ni nene no FH ka gearbox kaonekani no igwa ni atani mugwanja riu hindi ira mahirwo itie eiga hana ta cigana na ire eheririo barabara ni no ya maguru matandatu ino kino ena kuguru kunene dai FSR VR icio ciothe kieherio tondu igukua tani tondu riu katani irengerwo ekuwe ri no ikirire kabodi kau kanini ekuonie ni ekuwete no ngeitirwo muthango ucio hau tiguo ekuwete niki itondu ru tani ire rendwe kuwe ni nini muno rukona kibiashara ni gogo kibiashara ni ukuinuka ogaithondeka gatani kau kanini na wandu acio gakora ni mainukire na nikio taru ungiuma haho thie banana ngari ni ciathirire uthima ayo na haria mai mahiu ngari ni cithirite igicoka kwika undu kage gokire ni ndiciragia barabara ethukaga central ni ngirora muno barabara ira iraragererio ni ya central tondu ngirora nawe bridge iria nyingi si central i murorongo i haria Juja irengerekirwo mai mahiu haria andu mataha muthanga girigiri nerenge haria ugithikeno hau no kugenge na gwe ndo vacho taruge dikaje na vacho kajiado yo no yaregera muthanga erehagira andu aku ru ngirora ndi tugitua kuga ri andu ara nyingi andu a transport mahurirwo na bara yatwarirwo kahora makininwo makinukio handu no ngirora andu ona ngithigithurayo muthi uyu ngari icio ciko ti hau cia komina handu ciga kando-ini kadai kagire ukwetani cigana kadai kagirwo taru ngwiciria kau no ngakakua kindu tani 8 ona ndigwo cia ngakinyagia tondu kuguru gwako ri na thibiringi ri na difu ri na gearbox ri ni nene kage kuwa cigana katari kai kage no gukua tani 12 kadai kono kwe mahiga magana 3 ma 9 kauri kauga kuite uguo ri ni kae ukoro yake kana tani 10 ruga kuwa mana kana 3 ma 5 ni tondu ngari ni ndito enyewe yo yenyewe yethimwo ri ni ndito koguo kamuriko karia gwikirwo ni kanini na nikiona ndai ni ciathirire ungithi barabara ta udaike no accident iria nyingi irekika na tukari tutego farara FH tondu gakari karia ni kahuthu na niko kombereirwo tani tondu kagi no gukua tani 7 no ko gakua tani 13 handu hatani 7 tondu watho yo gikirwo andu a mekireire maikarite wabici matioimire nja wabici nyinyi mukoro ground ithu tuko ground kanjira haya thogora wa maguta ri tarura urahutirie taru kugira mahiga ndaru gukurehe Nairobi kana kugira muthanga mai mahiu urongereire na mbia ta cigana uhoro cio wa ni tabia cigana ndio maguta magia goro guo hinde no maguta magia goro guo urongereire na ukora murigo handu kaingi murigo tondu nayo competition ni yokire muno handu harori haga ngiri 4 ukuriha ringi ngiri 5 kana 5 na 500 na undu cio ni uhutagia na njira nene muno kwanja sector ginya ya miako mundu wothe urakaga kahinda-ini gaka wambe umenye cuma ni yagia goro transport ina goro thimiti iyo kiringa kigiragwo Mombatha ya uka guthondeka thimiti tondu material ya guthondeka thimiti igiragwo no rori riku icio koguo ithitia cia kiongerera koguo thimiti ikagia goro haya ugacoka hindi oroka kugura ri ukireherwo ri ningi ukongererwo haya undu cio ngi wa mwico tondu mathaa maitu ni mathira na kama ndu ukaroka nigetha turikie ni uria wanjiraga kana ndaiguite mukiendeke ndathomaga rugano rwanyu handu ati ni mwabangaga uria mungienda kugia na undu matereba maikome protected matereba maikoro na ugima kadi ugima wa mwiri tofauti na hii NHF ire koragwo ho ndio mwendaga tena njira nguhe twendaga ndereba ciothe iria ikoragwo iratwarithia ngari kana mundu wothe uratwarithia ngari akukorwo na mandikithia ati mundu wothe akoragwo na kindu gitagwo PA personal accident cover iyo ni ya gutuma ati ndereba uria hindi iria wona na mutino wa barabara kana undu wekika tugatiga gukorwo ati mundu ucio agukorwo ringi kuguru kinya hindi akahona egukorwo ahurukite mucii na ndari na harambire ekwo
na gwake ndangĩhota kwĩrũgamĩrĩra tondu ndereba ndĩguire atĩ insurance ndĩkoragwo ĩkabĩte ndakoragwo akabĩtwo nĩ insurance rĩu hagũthiĩ atĩa rĩu tũngĩgĩa na policy ĩgũkorwo atĩ nĩ arĩkoragwo na personal accident cover ĩyo nĩ kũmũteithia in case kũngĩoneka ũndũ thengio mũno Kamau nĩ okay magĩtira na mũrata guo ũgĩtwo Wambũgũ wa Kanoru tũraga kũrĩa karega mũno Wambũgũ twathomaga nake cyaraihu nake ndamũteithirie mũno agĩthoma tondũ na Raji nĩ ndakĩmũheaga ndĩkĩmwĩre tuma na Kamau wa Kang'ethe nĩ tũiguanaga mũno nake he mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ haha bwana mwenda na SMS kĩrĩa kĩmũninaga nĩ corruption kũrĩa barabara-inĩ mahaki no ũheanaga mahaki maya niĩ hakwa ngiuga na nĩ ndamahutia rĩ mokĩte nĩ ũndũ wa igoti angĩkorwo tarĩ wanyitwo wĩrwo wathiĩ igoti-inĩ nĩ kũgũrũ werwo kana nĩ tawa ũtekuonaga wĩrwo ũthiĩ ũrege tondũ rĩngĩ ũndũ ũcio nduma wama kana nĩ kĩgenyo kũigĩrĩirwo ũigĩrwo bodi nene gũkĩra ona mũndũ ũrĩa ũgwĩkĩte ihĩtia rĩu wona ũtekĩte rũcio ũgetĩkĩra ihĩtia rĩu rĩtarĩ rĩaku koguo kĩndũ kĩrĩa kĩambere na nĩkĩo tũrenda kwandĩkithia na tũrenda kwetha Chief Justice nĩ faini ĩrĩa yahũranagwo tene ĩhana ya Tanzania kana Uganda atĩ we wona wakorwo nĩ kũgũrũ rĩ na nĩ mawe hau he karatathi gacainagwo na hathutha ũgetĩkĩra wakorwo ti marĩ ũkarega mũgathiĩ gũcira na mũborithi ũrĩa wanyitwo na mahĩtia igĩrĩire mũndũ akeherio traffic haya haha kava ya ndereba mbeca icio cirutwo kũ kaba ya ndereba rĩ ndereba yagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩrwo ĩta policy tondũ no ĩrĩhagĩra PSV na ũngĩkorwo nĩ wahota kũrĩha PSV ciringi 2,000 rĩ na personal accident ũkaga 3,000 rĩ mwaka mũgima rĩ nĩkĩ kĩngĩgiria ĩkĩrwo watho ũrĩhe mbeca icio o mũiguithani na mwene ngari wakorwo nĩ mwene ngari agagũtinagia mbeca icio kahora no agakũrĩhĩra tondu nĩ matirĩrĩ mutino ũngĩkĩka rĩ aya othe nĩ marĩhagwo no ndereba ndarĩhagwo tondu ndereba ndakoragwo mũkave ona we ndore ũkoragwo kuĩte ngari-inĩ yaku acio nĩ mangĩrĩhwo kũngĩgĩa mũtino we nĩ ũgethondekithie tondu ũngĩkĩmenyeka nĩ ũrĩkĩrĩhagwo ndũrĩkĩgũithagia ngari ĩyo wenda ngũciria nĩ yarĩ intention ya insurance mawatho maingĩ ũrĩa nyonete rĩ ũcio nĩ ũndũ outdated ona mawatho maingĩ nyonete rĩ nĩ mahĩtũke mũno nĩ kahinda na magakorwo marĩ na ũkoroni warĩ mũingĩ mũno ta yũ nĩngĩkũhe mangĩ rĩ ũkamawatho megiĩ ũhoro wa makanika na mũragia andũ aingĩ nĩ maregaga kwaria ũrĩa nĩkĩ gĩtũmaga makanika na andũ aya angĩ marege mawĩra maya anake aitũ gũtirĩ kĩndũ gĩtagwo certificate thĩinĩ wa mawĩra macio tondũ mũkoroni ekĩrĩte kĩndũ gĩtagwo grade tondũ andũ moimĩte mũtitũ no andũ arĩa nao mandĩkirwo mahinda macio matirĩ marutwo kũrĩa nĩo makorwo marũgamĩrĩire koguo ũgakoraga atĩ hĩndĩ ĩrĩa kwerwo nĩ gũkwenda gwĩkwo changes cia kũrehwo kĩndũ ta certificate na diploma rĩ no ũrĩa nĩ kweherio rĩ makabinga ũndũ ũrĩkũ koguo maũndũ maingĩ rĩ mahĩtũkĩtwo nĩ kahinda nĩ gũkorwo atĩ na andũ arĩa maikarĩire ite icio marĩ atene matũraga harĩa macakura mekaga recycling maũndũ marĩa marĩ ma hĩndĩ ya mũkoroni kana mahinda ma tene na rĩu mahinda nĩ macenjirie ona ũngĩũka ta rĩu ngari iria irathondekwo ndagĩka ĩno rĩ nĩ automatic ona matatũ iria iroka ndagĩka ĩno nĩ automatic tiria ciathondeka tiria ciarĩ cia kene atĩ ngia yanyitagĩrĩrwo rerandi ĩkĩambata karĩma ka harĩa ka ngoco yanyitagĩrĩrwo nĩ mũndũ ikanga rĩnyitagĩrĩra ndereba agĩtwarithia ũhoro ũcio na ndunga no kĩngĩ aikara na ndunga no ngĩakorwo na mũtũngi wa maĩ atĩ kĩrĩkia karĩma harĩa igũrũ ĩkongererwo maĩ maũndũ macio nĩ mathirire koguo na ithu twagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ tũgĩtũicanagia na maũndũ macio na mawatho merũ magakirĩtwo kũringana na mahinda mathaa tondũ maitũ nĩ mathire nĩ petition yanyu nĩ mũthondekete rĩu nĩ mũgũtwarĩra minister arĩa mekũhĩtithio rũhonge rwa ũkui na haha ũkĩrĩkĩrĩ tuge atĩrĩrĩ tũgũcokia nginya ona tũmũcokerie ngatho mũno na tũcokerie mũtongoria wa bũrũri ngatho mũno ũrĩa wĩho mũtongoria President Ruto tondũ wa mbere nĩ arũgire nĩ tũgwĩkwo amendment ya NHF na nĩ ũyũ niĩ ngoragwo mũraini-inĩ wa mbere wa gwĩka amendment ya NHF nĩ tũgũkorwo twĩhotoke champion amendment ya NHF nĩguo okorwo nĩ ta ciringi ĩrĩa tũigaga ĩkarutwo ĩgatwarwo maguta-inĩ ĩgatwarwo kwĩ NHF wathiĩ thibitarĩ ndũkanathiĩ gwĩtio na 10 tondũ mũndũ we mũgima no ahote kũruta mawĩra mothe no mũndũ we na mũrimũ mwĩrĩ ona ũngĩmũhe wĩra ũrĩkũ ndangĩũruta second that director ati NHF ciringi ya maguta ciringi ĩmwe ĩkarutwo ciringi ĩmwe
kule kwa maguta mbeca icio ciothe ikoya igatwarwo kwa NHIF okay handu hau itia andũ 6,000 to matire magetio 3,000 si hici 3 ri igacoka thibitarĩ igeka kĩndũ gĩtagwo PPH partnership na public ati thibitarĩ nĩ kwĩra mũndũ wĩna chemist ũka mũndũ wĩna laboratory ũka koguo na wathi ga chemist karage gĩcagi-inĩ ri ndũkerwo gũtirĩ ndawa tondũ wathi wandĩkĩrwo nĩ ndagĩtarĩ ũrĩthiaga chemist-inĩ ũkaneana karatathi karĩa wandĩkĩrwo ũkanengerwo ndawa ũkainũka kwĩ public kwĩ mũndũ tawe kĩũmbe wĩigĩte chemist yaku thĩinĩ wa thibitarĩ thĩinĩ kana dispensary. Thank you. Ũndũ ũcio nĩ ngwenda kũnyita wega mũno nĩgetha nyite ũrĩa hihi maguta tũkĩrĩha ciringi ya maguta ũrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩingĩrana na NHIF. Thank you mũno. Tuma na mũndũ gwĩtwo Benson Mwenda tũkaragia ũhoro wa thogora wa ũkui na ũrĩa hihi nginya thogora wa maguta ũhutĩtie sector ĩno ya ũkui na gũka nĩ twageria kũhutia maũndũ maingĩ mũno marakũhutia makĩria we sector-inĩ ĩno ya ũkui. Njĩtagwo Njoroge wa Gĩthĩnji kama wĩgie ũhoro njoke na mohoro maitũ ma thaa ithatũ. Niĩ no njugire tita gũkũ kũmagũ kabisa. Asante.